ke atamiše motheletše gore le gausi maretheletšo ga le gona professor a ke go tame malome ka kapa a ke boe ke tamiše batheeletši kua gae a ke tsena ka mešate ka mafateng a matelele ke a le dumediša magoši ya rena ba tseta ba mešate ke dumediša mmogo le batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook ke a le tama mmogo le ba re theeleditšeng ba le kgole le gausu ka moka ka magaeng balli ba rena ba bošegong ba lehono madumeši ao ba gešo go tšwa go phahla ke dumediša mmogo le bašomi ba re šomago le bona ka mo ke leboga kudu malome ka kapa ga e le la lekgono gona nako ka re swere awa ka nnete ka kapa radio nke hudie ka mokgo ke bone ntwane nngwe mo ke bone ntwane nngwe samwe fa ka kapa ke bone a shiona shi ka kapa e ka yona a shiona ka kapa radio awa re ba itiela diatla magagešo nako ba iswere le kgono a gone molato profa ke tsebe gore ke kwele le bolela ka go thoma ka tše dingwe pele re ka tlera ka kua go botlhokaina ga ke tsebe gore na program ya lena emi jwang ka fao mongaka ke tsebe gore na emi jwang ke nagana gore re tla itsentšha mo lapijana a ke tsebe gore o e bona jwang Mr Malapela ke bona o ka re nako re no tloga le tsona ga botse le kgono ka ge balli ba rena ba fihlile e sa le nako e le lela ga botse ka mo a bute gore e godingwana ya go na le dilo shidi moruti ka mo bia mangwalo ga botse mo re kgone go kwa thero thero e kgone go kwagala ga botse ba bantši ba kgone go phologa ka yona ka baka la gore wa bona go ka re ge o rera thero wa kry-a batho ba bangwe ba sa go kwe ga botse modimo tle tla go sola ka gore batho ba ka se phologe godimo ga thero e ba sa ekwego re a leboga magagešo balli ba rena ba gona mo ba letšatši la lekgono gomme gantši ka kapa radio re ne le go dira ka mokgwa wo pele re ka ba tsentšha ke moka batle ba ganetše ba di ganang ba dumeletše ba di dumelang ka baka la gore motho mongwe o ile a bolela re batho ba fetoga jwale ka maubu ka kapa motho o fetoga jwale ka roboto o no re sa re ke orange wa re o sa re ke a fleta ya red ya wa bošitše o le mogare ga tsela mo go lela diutara jwale go sa tsebe gore na ga botse molato keng nke ke thome ka tsela e Sepedi se re ngwana wo a sa leng o hwela thareng pitšaše ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ire ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše thobela papi ba pitšatše kgolo ke ra wena ka kapa le Mr Maremi le Seshaba le motse community radio station ke phasha ana piano go shitla ba homo ka lina ke nna bone ke na le bothata ka magae bothata bo ne le bona tate o ne le ba sadi ba bidi a re tate na ne mosadi ke mma from the mama tlhokofala ba divorce tate ne bo direlo tša gago ka motse wa mane ge re bolele yena gore tše motho wa gaešo mošomo ena naile ge go le lena nako ntse motorong ya ka thutlelo ya gagwe mara ge go le bana ba mane nna le bana ba mane ra kwana gore sonto dilo di buela ga borena o mlo mabele sa gagwe ba kgone go shora phetelo se sa gore naka mara tate ga a nyake ba re shuto ba bararo la ngwana o boidi ngwana o ja mafello wa gago ngwana maboto pšhatla mafestere o no hlakahlakantša mo jarateng ke thabile go miša di-traditional doctor sewana halo nka dutše traditional doctor ke ka 27 okay tate mogolo sebela ga tate ke la sepono ga gago tate ke la sepono ga gago le ke passport tate molao le le mmanele ga gago le ga gaga mara ka go bona ga ba tswa botse ba tsile ka gobane tate le ga fetso nyana a tlogela mmane wa gage ka motseng wa are wa gage to ke last born
yo sindro go tota tempo kwa ja tane mana ba mane ba la ba shitinga kwa mane ba yo ba shimanyana ba le tja bona aswana le bana ba mane ba ka mo ba hlokofetseng kantse bana ba mane wa tate ka mo ba hlokofetseng kantse ba swana le bana ba mane wa ka mo ba hlokofetseng kantse ke puela go tata ke re bona tata go trenso le tlo go sura bana ba mane le ba sura bana mo le sura bana ba mane ga go le ba sura le ba mane wa ka so tata ga ni go shega mo tata wa motho tsa na bitinji tamri le ka pa le ba pitinje go ne ga go ka pitinje go le ba mfone la ra ula fa se ka go mo just re sare na ka masona se ga ke ne le malwetse a mantsinyana ke le ga ka nna motho ba ngenyetse ke le mantse mantsinyana ke bo ke msadi inna ke aba go shopta le ke kwa masuka go sera mo ntlo ike ba ke ntshita to kana di ya time or le palla go senga story sa ga ntse se kwa go tsamaya ga ka ula fa ke mo go re tla kae di ra ga re bolela ka konokono ya sediši re bolela ka se Motse Community Radio Station your radio dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupong go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare right mo theletšo Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ka nnete ke gona ka mokgo a re thomilego ka gona lenane go la pitšeng tša kgolo le kgono gomme ntle le go senya sebaka ke tlo kgopela gore ke ye ka molago wa rra ka mola ke ka molago wa rra nke a hlalose ditaba tša gagwe ge a fetša ke re ne le tate fa ka mahlatse o gona modimo sa mo file bophelo mo ileng gore o tla kgona go lokiša tše ileng gore di swanetše di lokišege ba tsamaya le kgaetšedi ya rena ka fale go mentle le go senya sebaka ka kapa ke gona ka fale ka a go yena ka fale wa rra ke mo fe sebaka se nke a no di o tlolla gabotse a bolela nnete fela ye ileng gore e mo gapeleditše kapa e ba gapeleditše gore ba feleletše ba fitlhile mo dipitšeng tše kgolo go tla go nyaka thušo morwa rre sebaka ke sa gago ka mowe ke ya go dumediša bile ke ya go amogelahle thobela ba pitšeng tše kgolo leina ke nna bone phasha ke setsogolo sa Ntšhabeleng so ke rata gore ba pitšeng tše kgolo ka kapa le moremi le batswadi ka montle ga radio nka re so o diragetse gore tate a nyale mosadi wa mitse ba re ke mma so ga fete o nyala mosadi mama le papa ba hlalana ge mama le papa ba fete o hlalana ra tsamaya ra gola poleke obane a se mo bane ke mo gae tlhalano a bona ebile tlhalano ka mokgo basadi le banna ba tlhalanang ka ntse but I think e ba bosi welcoming mama le papa the reason is why ga bo mama ba tšere motsoela wa tate le mma ba wakela naga mabapi from there ga dira re gole ga re fetše go gola ka bua ka nyaka tate ka re tate ke mamba ka kry-a tate so gore ke kry tate go bile boima ga e mogolo mo ke tswang ka Ntšhabeleng a zanga ba nyaka gore ke tsebe tate gore ke se ka tseba tate a go thata wa ka keng mara ke ile ka re ke ntšwe ke nyakešiša ke ba epolola ga nnyane ba motse gore tate gore ba se ka mpotsa gore tata ka ke mang because tate o ntlhadile gore a tlhalane le mama ke because ena o tlhadile mama nna ke mmile that's why ba ga nompotsa gore ke nna wa kae ka re ke ya gona bothata nna ka find out because mama o nyetse papa o nyetse mama ka fetša ka mo kry-ile tate nna le na ra phedišana ka mokgwa re phedišana until sante ba re tle re phase dilo tša sedimo ge ke motho mo o bolelena ke motho gore motala ba le dilo tša sedimo tša borena di bereka buang ra di berekela kae sante re phase dilo tša borena kae o thoma mpotsa gore no ga gone ke motse mogolo go a tiragala so go fitlhelela
mo bane go diragala modiro tatemogolo a sa phela go diragala modiro tatemogolo a sa phela tatemogolo ke ile re ke kile na fase le mogala o mongwe ke gaufinyana le mo ke phelang ga dira modiro ka kwa ga tatemogolo a o tla re o kwane le tate ke sena maaka ga fetse o kwana le tate modiro ba go gapetse gore o diragala ka mogammane because batho ba ne ba tšha modiro one ba kwa bohloko mo ba kwang ka gobane tate ke last bono ga gago tatemogolo ke last bono ga gago a gone mo ba tlo direlang modiro la ntshe modiro la kwa ba galabe kwa a re kwa kwa tate ya kwa tate so modiro la ba o dirile wa fela mara tatemogolo a ula fase tla re le tate ka mogola na tatemogolo ga ba tsene le motho bane ga a ne nnete a re ga ke re ga a ne nnete like o tlo go botsa taba or o tlo bolela le ena from tabantshe e seke ya fela o kgone go dira selo from le tabantshe e se ka fela okay modiro ba o dira wa fela modiro la go botsa fela go diragale re dire modiro mongwe wa bommane ga re prepare modiro wa mmane le wa koko sebela ga tate go tatabe nngwe gape ya gore sante re dire modiro mongwe wa podi ka kwa ga mmane so ke ga re thomo bula fast re puthara ga botse modiro wa mokgekolo o sa fele bothata bona keng modiro wa mokgekolo wa mathomo ne le kgomo because ba motlhabetse kgomo bane a se yone o kgethile kgomo ya pholo ka dihula ga ba motlhabela kgomo ya ba mo kgethile kgomo ya pholo ka dihula ga ba mo fa ona kgomo la pholo mola ka ba motlhabetse kgomo a tshadi so we don't know gore kgomo ela e tsamele le pudi na ra mdirela modiro lwa fela so ke butsa tate ka re tate go wena go lebella dutse tsa go direla modiro ka moga mmane di right na so ai tata modiro no ke ta dira uang because motswaka ba o tsire endana ke nyaka motswaka back ke thomula na fast ke modiro mtala go phidishano ya gago le mmai bjang na go le thoma le kopana mbotsa re no ne le ratana before from there ba sha botla liu ra divorce ka re gore wena batho ba ba tše motse go feletse go diregetse eng tata mbotero ba yero gore ba tše motse because yena o tlhadile mma from there batho ta motse ka re ba le batho ta motse ba go phutetse yona ore bona ba lolele lena ba utsana a re ba o tšere okay ya motsola fela taba kgolo gore senga motse re nyaka motsola back ke le ka re ke prepare munyanya last year ka khopela tate ka re tate ke nyako nyana ndala mboto re nyalla ka moga gago ka re no go tlo ba imore ke nyalla ka moga because ke na le motse and ke na le motse ke na le gae a re no nna nka se kgone kwa ga geno nyalla ka moga geno because di tsa ka le tsa mmago di a loka a re go tlo ba imore ke nyalla ka moga a mfa maila mboto re no mana ka tsa mo nyalla kwa ga geno a re kwane malma go re parle go tšhe tša rena mara za mo nyalla geno ka tsama ka nyalla gae do tša monyanya di a fela go fetše fela taba tša monyanya go tlo go le sendere re butše mdala gape a no o tsofetse go tsofetse o tlhokofala na di kgomo tša gore lo dira ka because wena o dira mediro ba galala ka mogammane enta motswaga kwa mafello ko wena mafello na wena kgomo tša go tse re nyakang o lo di berekela kae alright nke ke ikwishishe mo ganyana a butiake papa ga gabo ke baba kae papa ke ngwana noši mo ke ngwana le 1 okay and then ga gabo papa go ke kae gabo papa a re no re gabo papa a ba go tsore ke kae mara go ka kgopolo ya ka gabo papa ke gae go kwela papa ke wa gre ke o alright wena gabo papa go ke kae a go tsebe gabo papa go ka mogopolo wa ka ka mo go ding fa se ka nya ke shisha ke gae mara ga ba go tsebe ke kae the reason is why tate wile ra ga e tswa ka motseng wa gage
le mma mo ba fetse o nyalantse ang re wa nyalo monna wa mathomo ile wa mafello ga geno go fetse o nyala o tlogela mmane ka motseng mmane o ba motlogelang ke mosadi wa tate mogolo wago wa bobedi mosadi o mogolo e le go mma go tate lapa la gage le kae ke lona le tate a tsuleng le lona o papa wa gago o tšere lapa la batswadi ba gagwe a tsama le lona a tlogela ka mola angre wa nyala o tla ka motlhobolo ka mojarateng ke ga bomma para ke ga eno because ka senyalle ga malome o nela ga eno unless o go roba malome ola ke last born ya kore o bone ke nyaka go ikwishisha mo gore papa ge bane basadi ba babedi ene papa go kwagala gore o tšere motse wa papage mmane a šala šetše ka gae nke re lokšetše mo re bolele le papa ke nagana gore ye e re ka e kwa gabotse ge e tla ka tate mogolo a ke le dumedišeng le kae tate ra le ta Mathobela re gona ke kwa mo abuti o bolela polelo ya gore go tlogeng kua morago ka gae mo lebelegwang gona tate sebelega lena bane basadi ba babedi ba bane beile ba bane mara o mogolo e le mme sebelega lena all right and then ke kwa ba re le tswile ka gae go a šala go tsena mmane go be go tlile jwang Thobela ke tsega ke nnete mama ka ke mosebe ya ngwana ra ke bala a ka ba hlokofetse mo le go mma 50 mo la le ditlo ba rongwe 52 ya o hlokofetse ka 52 mo la nna ke le wa 50 gore so a ke motsebe ke no go di shake koko le bora khadi mona bao go tloga mo yala ke ntse ke ya ke gola go tlo gapeletsa jwa le nna ke nyaka mosadi jwale ge ke nyaka mosadi ke a mo hwetša ga gešo ga mogolo wa mme kore ke mamogolo wa ka kore ke nyetse kgaetšedi ka mammantši so ga ke nyala ke thoma go lebelela ka mo gae ka mo gore man ka mo ke na le mmane o na le bana ba bannyana ba na le bana le bona ge ke tlo dula ka mo le mmane o tlo khota mola pele mola go ba kwa tšedi ba buang a ke rie ka pela gore ke tšee mosadi ya ke go nyaka stene ke dule mo steneng jwale bošaedi jwa metsela bo buile gona mo gore nkebe batswadi ba ka ba nthetse ba re no šala ka mo go tswe manago jwale ba tlogela go fihla le hono so mmane o sa le ka gusteneng sa bagalape mmane le yena o ja ba khuruga mo bana ba gagwe ba gola ba tate a šitše a dula le nna ka mo gausi ya ka mo ngwana gagwe last born a re yena o nyaka go dula kgausi le tatagwe ke ga ba thota motse o be re le mpheleng a thota motse wa ke ga e tla mo ba le kra le and then mola go sane le rope la geno mola ga gona le rupi go tsene ngwana wa ramogolo ke yena a tseneng ka mola o pšhatlile wa gene wa gagwe se ke se tsebang ke gore lapa le ile gore ke la genu le lebane lena thui le ge go ka tsena setlogolo kua pele go tlo fihla nako ya gore badimo beng ba motse ba nyake motse wa bona ene ge ba nyaka motse wa bona ba tseba ga botse gore ba tlo nyaka mo go wena tate a ke fe mohlala mabapi le tabeng ya seemo se setlogolo se ile gore re tsile ge se tswa sa hwetša gore maropi a la botate ga ka ba hwella re tlo ba le bothata setlogolo o tsene ebile o agile moago mogolo ka fale se re swanetšeng go se tseba ke se ge re thotha motse ga re thothe masenke le diphahlo ya ba gona re thothile motse ge re thotha motse wa batho ba bagolo wa go etša wa ga botate re thotha lefata
le titikwane ya ga borena. Re ya go tšea badimo beng ba motse wo ba tla ba gata ka lapeng le lemsa le e leng gore tla be re ba tlhometše lona. Le la lelapa ra kgona go le tšea re a lefa setlogolo se a leng ka gare ga sona. Why ke bolela sona? Setlogolo a ka se tsene ka gare ga lapa la maropi a ga botate a aga ka gare ga ona ebile a ba bua tla a bega ka mola. Re ne bothata ba gore bagekolo ba kgalebe ba roballa ke bana ene ba ba bolokela ka gae. Bošaedi bo bile gona. Nkebe tate a ile a re ga etswa ka gae, meloko ya ga botate le ya ga bomme ya dula fase ya ba aga ka ge tate ebile a re ke tswa go nyala ka lapeng la ga bomme e le ge a tsoša motse wa mmage. Go bile phoso ya gore batho ba bagolo ba motlogela gore a sepelanya ke stene sa gage Mmane a šala a dutše ka mola. Mmane ba ka se gotlelele ka mola gare ga lapa lene. Jwale tate o tsamaile o nyakile stene, medimo ya gabo e šetše ka mola steneng sela e le go gore se šeile thutlela ya gabo, se ne medimo ya gabo, mo gongwe o ka kry-a se ne le mase ya gabo. So setlogolo ge se ya go tsena ka mola se tlo tepakela mathata. Ke bone o ka re bo emiša letsogo a buka. Ntate Morimo ka bolela nnete go lela sona, because ke ile ka re ke thomo nyake nyaka stene na ka latata ka re ke nyako buela maropeng mo ke nyako buela maropeng mo go nyakegang mo thuto la bomma e leng gona. Ampotsa re kua bo ke ba tšeba kere motse go se go kere motse le o se RDP ka re boela mdala kua mphileng gona leng a re mphileng gone ba tšeba keng. Re ile re maloba re rutse mo ga Mane re ne le borangwane bo malume re bolela ka tabeng o mongwe wa boragadi ampote re gona mo steneng seo e leng ga botate go na le dilo di kitima godimo ga phatisi mo Mazenkeng, go ne dilo di a kitima mo godimo ga ntlo batho ba bane boroko ile ba toropong a ba se nyekotla gae ka botsere mdala wa bona re kua morago go ne dilo tse bane sonto o di lokise batswadi ba gago because a re no re e sa utse ke be bua boragadi ba gago ne ba sena le nnete for wena mo o nyetseng gona a bane le nnete for wena le tatago a senga ba le nnete for wena because ba ile ba re go fatse go nyadiša ba go tlogela mo se ne re ba go femola ba re ka moka ga gore go šitše mohlobong so o tlogetse dilo tša gabo morago a khušere bale sonto re direng because motso o thutile mpheleng go fetša o thuta mpheleng wa boa wa thuta mo trusting wa stomp a re tsore ka mo trusting go šetšeng mo ne ba dulantse mpheleng go a kwa galera because go na le dilo tse di kitima mo phatising ga mo le motso la stomp re nyaka a natural home mo re tlo re phasa dilo tša borena re tlo re phasentse next sabo ke betse ntlo le leng gare di bagala ba ba la gabotse gone mogekolo mo re fela re ba mohlabetse kgomo ya tshadi ka funeral ga nbuale mengwaga ya go feta ramogolo a tate o ntšhitše kgomo ba mohlabela ga nbuale mogekolo ba ro ga ro ba la gabotse o nyaka pudi motso o kwa gage ke ena mogekolo the form of that motso so ba re mogekolo a ro ba la gabotse sonto re mohlabele pudi nte makatsang ka pudi ro mohlabela pudi kae buang nako mang o nyaka eng wa bona gona mo go hlabeng dipudi le tlo re ge le tswa le tlo phela le kry-a taba gore le hlabe dipudi lebaka ke eng le hlaba dipudi ka lapeng le badimo ba sa le tsebeng nka botšiša potšišo ka re tate motso o ileng wa tenyakela ona le ile la tšea badimo ba kgalabela la ba tsebiša ona a ke na le nnete ya ge e le gore nna be ke sa le o monnyane ke sa le o moswa ebile o morwake ko mogolonyana ga ke tsebe gore tate o šomile jwang ga ke nyako o bolela ntho e leng gore no ga ke tsebe ga ke tsebe gore gore go berekile ke go kwa gabotse poloko ya mogalabe papa wa gago o boloketse kae o boloketse ka lapeng le lenyane laka o boloketse ka lapeng le lennyane la gago yebo e se la mosadi wa gago mogolo e le la mosadi wo monnyane wa gago a ke katakata ga nnyane ke go hlalošetse taba tseo di tlile jwang gore di tle di be ka mokgwa thobela
mokgaladi o itšare ge a šetse a bona gore ke godile neng kapa neng ka ekela badimong a mpitša re no ngwanaka tla mo re bolele ka ya go yena a fitlha ka re ka kwa mokgaladi o re gore a re no ga botse ka bane ke tsofetse gona bjale neng kapa neng ka badimong o pheta jwang nna ke bjale be ke sa nagana selo gabotse bjale marena ba se tša naganne ebile gore o tlo reng ka re no mane mokgaladi ga ke tsebe gore na o swantse ke dira jwang mara nto engwe le engwe e leng gore o nyaka gore e diragale mpotse ke tla ria ka mokgwa wena o bolelang ka gona until a re no ke na le bothata šo ba tšere motse wa ka o swantse gore ke tswe ka mo gona ba o thuthile ba sepetse le ona jwale mo o ile ntshe nna ga ke ye fao ko nyakana le motse o ga ke tlhokofetse o ntšheka mo ga mmane a bana ba ka lapeng le lenyane laka wa bona ke ka mokgwa dilo di itseng ja mokgaladi a boletsego ka gona ga a robala ene ke nnete a robala ke a leboga ge re phela a re gopoleng gore re kgona go bolela dilo tše e leng gore go sasa di ka re bakela mathata ka molao le setšo sa segaga borena mokgalabe a ka se tsoge a boloketše godimo ga lapa la ngwana wa gage la mmane wa bana e le mokgalabe o e leng gore o ne basadi ba bane monna ga a ne le basadi ba go feta ba babedi o swanetše go tseba gore sa mathomo ga a robala o swanetše go boloka ka gare ga lapa la gage le legolo why lapa le legolo ke lona le noši le neng le right ya go hlaba pudi ya lekgeso ya go tšweša monna lapa le legolo ke lona le noši le e leng gore mokgalabe o swanetše go robala ka gare ga lona lapa le legolo le tšweša lekgeswa ebile ke lona le neng le maatla a go goga la go hlaba kgomo ya mogoga malapa mannyane le ge monna ka ba le basadi ba 50 a tlo sepela a hlaba kgomo e tee ye e le go hlobošo monna o gogiwa ka gare ga lapa la gage le legolo o tšwešwa lekgeswa ka gare ga lapa la gage le legolo gobane ke lapa le e lego gore ke la mosadi wa gage a re gopoleng gore monna ge a ne basadi ba babedi go ya kua basadi ba ke ba mmamogolo monna o ba le mosadi wa mathomo ya ba mmamogolo mmamogolo ga a pallwa a re e re ke nyake mmane a tla nthuše mosadi wa bobedi ke mosadi wa mmamogolo so ga go kgonagale gore monna a bolokwe ka gare ga lapa le lennyane phoso e dirile ke tate nka se sole tate mogolo mo mara ke re ba ga botate le ba ga bokoko sebela ga tate ge e be ba le gona nke be ya taba ba ilukiše tabaši na dikilelo le dipoulo di ya go ba gona jwang ka gare ga lapa le e leng gore ke la mmane wa ngwana wa tate lapa le legolo ge le kawa malapa mannyane a ka se tsoga a begilwe gobane malapa mannyane re a bega ka lapa le legolo mosadi o a bitšwa go mmane o hlabelwa ga a hlaba o hlaba ka gare ga lapa le legolo gomme a re go fetša go hlaba ba ga botate le ba ga bokoko le ba ga bo mosadi ola ba sepela ba ya go begela mmane stene ke mo go swanetšeng gore le tšatši le monna a robetše a gate ka gare ga lapa la mmane a khutše a fetša sepele a ye mosading o mogolo ge ba tloga ka kua lapeng la mmane basadi ba ka moka ba tloga ba ya ka lapeng le legolo ba ya go emela monna furugo dipoulo ge di ba gona ba gona ka lapeng le legolo so tate o rile phoso e kgolo mogalabe gore yena a bolele gore yena o nyaka go bolokela ka gare ga lapa le e lego gore ke la tate la mosadi wa bobedi o goletša bana ba mosadi wa tate wa bobedi magala gore ba tle ba feleletše ba tshwenyega why ke bolela so
bana ba mosadi o mogolo e le go botate ba ka se ilele ka lapeng la mmane e le go mosadi wa tate mola go sebe ba ya go wa bona ebile nkebe a bolokwe ka lapeng la mosadi o mogolo e le go mosadi wa tate be re tla re ke lapa la morwage o le molebaneng ebile la mosadi wa gagwe o mogolo so go ra gore lapa le la mmane ge e le gore le ba bolokile ba tlaba pudia lekgeswa ba tlaba kgomo wa mogoga gona kgomo yeo e ka tla ya bua ya feletša e le gore e bolaya batho mola gorong gobane e hlabetšwe ka mo go seng go swanela mogala ba ka se tsware a ka se apare kobo ya gage ka lapeng la mmane wa ngwana wa gage gona ge a bolokelwa ka mo malapa le a gage a šeile morago a bana ba gage na ona wa tsenene ke setšo sa segagaborena ga se badimo ba re ke setšo sa segagaborena ene ke ne kušore mo gongwe tate le yena wa se tseba ke tate shu o ne basadi ba lene ba kaepa ba babedi o mona tate o ne basadi ba babedi ka tšatši le tate a robala o swanetše go gata metsi ya gage mebedi nka go riala mohlala wena o ka senyalele ka lapeng la mmane e le go mmane yago e le go mosadi wa tate wena o ka se re le go ka robala re ka se go boloke ka lapeng la mosadi wa tate e le go mmane lapa la genu ke lona le neng right ya go boloka tate ge re tla mo setšong re ya ka kgati ge re bolela go ya ka kgati re bolela ka tatelano e ya ka gore na go fihlile mang pele ene tatelano e ya ka gore o mogolo ke mang o monnyane ke mang ene re ka se phethe dilo ka lapeng le lennyane re tshela batho ba bagolo so mogala be sebela ga tate o rile bošaedi bo bogolo e iše ka mogaetšedi o ka ronya ka go bolela ke tla mo neela ba dirile phoso ke a dumela jwale ka gore lapa le legolo ba le thuthile a le gona total o ba swanetse o dira bantete mono ke la geno goba ke la mathomo wena le o mogolo ke ba lapa le legolo wena le ba lapa le lenyane ke a go leboga ge lapa le legolo le segona re bereka sona ge lapa le legolo le segona re a le hlama lapa re a le hlama a se phošo gore ge e le gore lapa le ile la thubiwa go a ba šala ile maropi re nyakeng stene re yeng go tšea se se beng se le kua maropeng e le lefata le titikwana borena re begeng stene sa ga borena re tsošeng stene se segolo a se phošo lebaka e le tabeng ya gore re se ke ra tla ra tshuma bana ba lapa le lennyane a re nyako tshuma kore wa bana lapa la geno a kere ke lapa le lennyane ke lapa la mogalane a kere ene lapa la geno gore le begege santse le begege ka lapa le legolo go nwa le ge nka re no mama gago o hlabetše kae re šomile ka mokgao ka ga lapa laka le legolo le sepetse le sona go gapeditse re o nyaka stene se seswa re hlabele ka mo steneng seo se seswa re seke ra ya go bommane go ya ka mokgo tata a berekileng ka gona go no ba ka mokgo go ra gore stene se gona ka mo lehlabetseng ka gona ke re ke motse o nyakileng gore e be motse wa gago ebile e le ga geno o ke motse e le gore a re bolelang ke re ke na le basadi ba babedi ke ga mmane ka mo re hlabelang ka montse ankere ga gona le mo re ka go hlabelang gona motse o tšee re speech re o nyaka stene and then re o hlabela ka mo steneng seo se seswa seo ke re ka mokgo rena re šomileng ka gona ke se gore na gona fao ke nnete goba ga se nnete na ka gobane lapa la ka le legolo ga le gona le e leng gore no mohlomong ke beditse ka re a ba hlabele ka mo la tla re ga ba feditse batho go nyaka tene sa bona wa ka tate mogolo ga tate le ena itsa rena nka se kgone go nyakana le dilo tsa ene ke motse o kwa tate ke last born le nna ke last first and last wa bona taba tse di tswa kae alright ke a le kwapa go ra gore mama go ge ba re lenyalo le ya ga botate le tlile ka ga geng ke kwa ga botse ga itse diaka wa re re e tlile ka ga e tlile ka ga geng yeo
ke phošo ge e tla mo ga botate santse go be gona ga botate santse go be gona ke lekile go le bontšha gore tate mogolo o rile bošaedi bo rile ke yena ene tate mogolo a re ga a fetša go ria bošaedi a ria gore le rena bana re sepele mo go neng le bošaedi ga e tša diaka go ntšwa le go le so o ne ga gene a go kgonagale gore o ka re o ne ga geno wa ya go nyallwa ga gago ke bošaedi ke se ke reng nkebe ba nyakile stene le ge nkebe go be le mokhukhu gomme ditente tša lenyalo di riwe ka steneng se go neng le mokhukhu e be e le lenyalo le le lokileng le leng lefelo le le lokileng ge re bolela ka lenyalo re bolela ka go tlemagantšha badimo ge re bolela ka lenyalo re bolela ka go tlemagantšha badimo ene ge re bolela ka lapa la mosadi wo mogolo le lapa la mosadi wo monnyane malapa a mabedi ke a monno mo tee mara ga a lekane ga e tla mo mma mogolo le mmane ke go šupetša gore go ne 1 and 2 ene 1 and 2 ya pele ke 1 2 e latela 1 so gore ge go riwa lenyalo be le santse le ria ge ka gare ga lapa la mmamogolo le ge tate nkebe e se last born le tate a ne motse wa gage le mmama gago lenyalo la mmago se seake be e santse le tle ga gene seng ga botate ge tate nkebe se ngwana wa lesogana a na noši ka gabo lenyalo le be le tlo ya lapeng la mamago gobane re nyala mmane re mo nyalla ka ga mmamogolo ka se ga borena molao monna le ga ka ba le basadi ba 5 e se mošala lapeng ka re ke le monna ke le wa gare ka nyala mosadi ka tsamaka go tutulela mola manyalo ao ka moka monno o tlo a riela ga gage ga mmamogolo a ka se a direle ka gabo re ka no bula megala ga nnyane ra no re malome ka kapa na monna o dumeletše go riela manyalo ga kae ga gabo lebaka shidi la gore ke gapeletše go bolela sona se ke setšo se se ruta go batho ba bantši ba ba le go gae ene hlogo poledišano ya lekgono ke ye botse ya kago ye e leng gore e ruta motho mang le mang mo a le go gona tate o swanetše go nyaka stene sa mmamogolo sa mmago abuti stene sa se nyakang tate ke sa gabo ebile ke sa mmamogolo e le go mmamogolo wa bosesi abuti mola o emiša letsogo a bolele ke tle ke bolele a bona nako nngwe rato o bolela nnete nako nngwe o bolela nnete wa thuša mdala le tate mogolo a go botsene wat mdala tate mogolo o dire diphošo tša gago mare tate le ene go dira mo a dirang phošo tša gago because ke kry-ile stene se kry-ile ke tate le tate mogolo so ga numela ga ba nyaka stene ba tlo sisitša ke mang motlhokomedi ya stene seo gone stene gae seo bane ba ile ba re mama le tate ga ba elwa ba tšea stene sele ba tsamaya le sona ne ka boa stompo ke tla mo go tate ka re tate ke godile ke nyaka motse ba re motse wa rena o tsogile tate mo ile ra ga fetša o tlhokofala ga ba sa lebelela taba tšena ba mo tšea ba moša ga mmane ga mwa ba tšee gore ba thome motse fase ke ba botšentwa le gore thoma motse o tlo tlhokomela ke mang le o nyala mosadi ke mosadi a bobedi ore ke mosadi a boraro ore ko a bone o ne stene abuti ke ne motse o ne motse tate o tlile o begile ke tate mogolo wa o tseba motsong alright ka ge ke le botša ke re tate mogolo wa lena mogongwe o le re išitše diphoso ge le ya go bega stene sa abuti jwala ba gona le boapietše kae pa ka gore ge re bega stene a re apiele jwala ka steneng se seswa re apia jwala ka steneng se leng gore ke motse o leng kgale o wagile wa ga botate wo o dumeletšeng go ya go bega ka mola ene ge e le gore maropi a phumegile a sa le gona re o nyaka lapa la ramogolo goba la ramogolo le e leng gore ke lona le yang gore tsošetša lapa leo
go ba re ya go apea majuala kua maropeng a go ya go thotha dithutlela re ya go bega stene sa gago so stene se sa abuti se ka lebaka la gore ge stene sa abuti se le gona gore a re ga ga botate go gona nka re ke diresa ganyane ke ile ka re ge ke prepara monyanya before ke nyala ga botse ke ile re fete kra stene ka re la tate ka re ke go bega motsong a re no reka pudi o bege motse reka pudi ra dira buala ka mo motseng ka re ge re fetša go bega motse ra nyala ka nyala gae ke stompo ra re ge ba tlodiša mmago mahlatsi ka gare gae from the big sontaga sa ntse ra tla ba yonkgorela motse ke nako ba tlo faka lefate re dirile modiro gae ra tla le mabuala e tswa gae re te ra apea ka motseng wa ka di tswa di le gae ke tse ke kae ke stompo ke lapeng la mmage le leng gore ke la tate mara ba le thuthile ntle le concern ya tate ba leisha mo bona ba lenyakana no concern ya tate as concern ya tate o ile re ge ba thota motsola tate o tlembetse bo tate mogolo le bo malome gore tšea motso le ntlhokomele dithoto a tswa go shisha o ba laetša re ntlhokomele dithoto ne ke botsa kene a re ntlhokomele dithoto tse le se ka la senya thoto tša mara because nako nngwe go kwa bohloko ga monna a tswa go shisha o tsira go ne tlhalo e seng ye bose tlhalo ya bao go tlola gore wena mosadi o kole bohloko bang wena monna o kole bohloko bang from there ya ba gore ena le mama ba sa kopana o mo ukua mara bona ba dula fase taba bona ba tsi fase ba e bolela ba fete ba etelana ile ba o mo a kena ke bolwetsi a hlokofala mara two times ba ile ba kopana after the divorce a se ba gushisha all right mo be go ne divorce mo ya go bile divorce ba lwele bona ke khopela go katakata ganyane ya a go lokshetse so ba le gone go bolela le kwa ke khopela go katakata ganyane ke bolela gore ga botsa go re kamera ke ya bueletša ka morago ga gore ke fapane le mosadi yaka nna ke tšere bike ka tswa ka motseng a senke ke bolela le yena se ka tswa ka motseng ka mo tlogela ka he ke mo tlogela ka mo yena a šala thota motso a sepela a o iša ga gago ke gopela go lokiša something abuti o sa tšore tate e leng lena mogalape le mmoditše gore le file mogekolo mmage lentšo le bomalomage gore ba thothe motse ba mo hlokomelele dithoto e se nna ke tsebe seng be ke se gona ga ba o thota motse wa rra nke o bušeletše tabela ga go pefo ga botse tate ke dula ena fase kana o bolela ka mogalapo ke bolela ka mogalapo ya on re tare go tlile trekere ya ga mamang e thota dithoto from the ka ba re ka ba ntlhokomele thoto jwale wa e gana wa moko so that's why ke go e gana a kana e gana re ke katakata ganyana ga botse wene morwa a o nagana motse o la o thuthile ke mang a o thuthile motse la o iša stompo ka re ke ba geno mogolo ba o sentse re ba thuthile motse ore ke mang a nametse masenke go a pšhatlwa molo ke bo gona le mang le mang motlho mo re mo founele gore nna be ke le gona na go ba be ke le ka nna le ka kua motseng ona a senke ke tsena so ka mantswe mampapa morwa o le thomela maka ga re lena ka molomo wa lena le mmoditše go le laetse bana ga wa ga senke be ke bolela taba tša go laela yena a senke ke bolela taba tša go laela mogala bora o bolele nnete wa a senke ke bolela taba tša go laela a re nna go ngore ka nna bjaso a re ke laetse ma ke mang a ile gore gona founu ke mo laetseng ke mang ko malome a go bua le bontho ke mang no be ke bolela le yena o ka no founu šidiwa ba foune ke mang a re direse mal ndala ke go kwa ke go šiša ne a go no kuša so wa tseba gore ntlo go ithutile ke mang ile ke mang o nametse go magantlo o bone gore ke mang nametse go no ntlo sabalela the first thing re bia simple nang no mara a re no ya ra ban re ska tlo di tšika a ke tswa ngutši wa tsore ke mang nametse ntlo o tsebile gore ke mang nametse ntlo buang le gona teswa ke re dutse fase ampotse gore malome o moso o dirile 1 2 3 o moso na se gona nna ke tseba o moso le moso ra dula fase ra e tlhatla re mara nna ntho re nyakang go gore dio tša rena di tsamaye ga botse dio tša sedimo di phase ga botse gore mang o sentse if ne gore di bue a o tlola go iša bagala bele ba gekolo
if di bue ka mokgwa o sante di bue ka ntse modiro re direle mo o sante re mogala ba a be gona a ke tswelela kwešiša ke kgopela go kwešiša something gape wa rra mmago o tlhokofetse and then ke ga mankua steneng sa mmago o nua le re bolaso ka ga phaša ke sefane sa papa ke sefane sa papa go bereka sa papa wa tsere wa ya go sa bereke sa papa because mama le papa bele re fete o nyala a seng a change sefane so bana ba le ge ba gola ba berisa sefane no a re se ka bola ka di-id di pasa ke re go a kgona go nyala mosadi a se ka change sefane lapa lela go nduale ke ka ga mang ka mola ka re bolaso ke ga phaša okay because ge ntšha mangwalo a monyanyaka ke ile ka re mongwadi ke tati ke ngwala mongwadi ke mammang maloba ge a buta a dira modiro wa gago wa tlhoboša a direla mma tlhoboša o ngwadile re mongwadi ke tati maloba ga ntšha monyanya wa magadi a ntšha a iša magadi ne re ngwala re ke tati a ke tseba kweši gabotse go ya ka lena le kwano le kwešišo ya lena lapa lela le ge ba le thutile ke bageno mogolo mara e sa lela mogala go ya ka lena wa tse lebaka e leng a re no lebelelang tabeng ke tšea dilo tša ga moremi ne moremi o nyetse ga phaša ke tšea dilo tša ga moremi ka mokgodileng ke o di bea ga phaša a ke oketse ntlo ga phaša ka tšona a ke tše ka šilela bana ba ga phaša ka tšona ge ke tloga ke tšea morodi a ke moagela mola ka tšona ke ga mamola mara nka mone ke tšere o tšele tša moremi ka agetša ntlo ka ya ba tablesto ya godimo gore ka mone ka ga phaša ga moremi gore ke fantše pedi bale ka bone di tsamaile ka mogola dile di a ulula mola na sa ile o khutša ge re ka kweša setori sa Shaka Zulu go diragetseng ka sona o tlo kweša re go diragalang mara go ka se e bale o ka se ikwešiše so sa mathomo se re o kwešiše re sepedi keng ile re sepheta kuang ntwa e gona ba tšhaba ba ile o khutša mma gore na o kwele bohloko tata gore na o kwele bohloko mara o motee because ke dintwa sonto re a tšhabe ore o mote a bulege gore go tlhogo kgone ba peace mara ga bana bantse ba gola tabele e tlo tsoga so ge e tsoga e tloelalo kore tate o sa phela ore mma wa phela mara o a tlošalang ke na tlong kwa go fiša gore dilo tseo di fetse di bile gore mogalabe a rule ore mokgekolo a jewe mara mogalabe nka a jewe ke go kwa gabotse e re ke dire sone mara nto e nngwe e mmakatšang kuang morago ga botate ba tswang ke gona mo go dira tate a se ka ba le khutso ke gona mo a dira tate bana ba gage ba ko bohloko and ba dire bana ba tate mogolo rona ko bohloko the reason is why ge ke ntse ke gola ke ikwa mahemhem ne ke tseba tate mogolo sebela ga tate a loya and then do dira tate mogolo sebela ga tate a loya because badimo ba botate le ba bomma badimo ba botate le ba bomma ba hlangela ga botse ba ba tšhitše ka mohlobola ba fetile hlaka ka mohlobo ba ntšha tate ka motseng wa gage ba re tswa ka mo motseng mogalabe go etswa mogala ba tswa kwa motseng ka kua gare ga motse o le go šala go bela ma koko sebela ga mma o nyaka motse wa gage ga a ne motse ba iše mokutwaneng o swana le Pretoria because a ba motseng bana ba mmane ba robala ka moka bona ba le 3 ba bašimanyana bolwetse bola bo robantša bana ba mmane ba 3 ka bašimanyana ba tlo robatša bana ba tate ke bana ba mmane wa tate ba robala ka bolwetse bo boteng bano motshwanetse no ba jenyana few minutes ka mokgwa tate explainang a ke ba tsebe batho bang ke tseba morwa wa tate wa mafelelo ge ke motsere tate ga botse go diragalang mo ompotse bolwetse ba bona ke bo buang the same thing bolwetse bola bola bana ba mmane wa tate bo ile bola bana ba mmane wa ke motho re mone a bone re mogalabe ore mokgekolo mongwe o nyaka motse wa gage ke ma mokgekolong ke thomo motse re mokgekolo o nyetse ga mang o a nyela mang ka re mokgekolo mane o nyaka motse wa gage mane la timetse mo o nyake eng motsong le ga le bua le bana ba botate bo kgaitsedi tša botate a ba o tsebe motse wa gage bo mo kae tate mo o ne metse mefo o ne basadi ba ifo mara bakgekolo ba ga ba tsebe le bagale ba ga ba tore motse wa bo bona sebela ga tata go bona tate mogolo a bona o mo kae la ga mbua la ba sa ba o tsebe le tate ne ke mo dira o nyame o sa hlaka-hlakana go store ke kae because a ba tsebe a ba kwešišitse ga bo bona gore ga botse di gate di tsamaya ka mokgwa mohuta mang mara sepedi ke se se bose mane go ka se bala and o se kwešiše so mara nako e ntši re dira ko bane wa bona ke monna a ka ngwala gore ke monna ke am a man and a full man so nako e ntši nka sekwe tate o tlo mpotša a reng ke tlo mo thietša he ke tlo mo thietša ke tlo dula fast ke motsore ke right e wrong ke tlo tša ke tlo di kopana le baka e reng tate mogolo sebela ga tate o botse tate mantswe a mangwe a mantši a sa tšee a tša a mannyane and a mantši a la tšereng tate mogolo na mmotša nnete tate mogolo a fetša botša tate a re lokiša motse wa gago
go fetile go ša motse wa gago mogalabe o tla lata mosadi wa ka ke tla mo tliša moo a lentse mma o robetse stomp a senka a ena mmoloka tate mogolo mosadi ya ka lena o robetse kae o robetse ka mo a senke ba boloka the most by two a senke ba boloka basadi ba bona kua morago metsi a bona e dirang ke sa motsolo wa bona o bela mara ga ba inyake šiše gore what's the former ore dikgati tša bona di seka kwa botlhoko ka moka tate mogolo bana basadi ba go tora ba tlhoboše ba ba tlhokofetseng exne maka ba bangwe o tla ra ba direla mediro ya bona ya spedi mara ga ba tinya ko te tseba ga ba tinyake so go ba botse o tore tate ore wena o reng ya go tšeng tate ke kwa bara papa go a boloka mamago le wena wa boloka mmago ba rereša re ke katakata gannyane ke le hlathollelong gore go bile jang a o kwa kere nna mmake mo tsebe o bona kwa mabarebare jale mabarebare ke mabarebare a botse gore wa rereša boleka mara go kwagala gore ba sa re sa le kua mpheleng kua mo maruping ga re tlile o tla ka mo diteining ka mo di-newsstand kore ka bo 1960 something ke ga go thoma malaene ya jaanong be re sa le kua maruping kua o mongwe a gile kua le kua ke mo e leng gore no go nyetse mma gona a ba nyalang ba mo nyaletse fao jale ge ba mo nyalela kua go na le rakgadi kgaitsedi ya tate a bajwa kgaitsedi ya tate ge a bajwa le mma a bajwa tate mogolo be le ngaka jale ga ngwetsi a bajwa lebile le kgadi ka mo e bajwa ke ga ba nagana rona a re tšee ba tšee mme wa ka ba mo iše kua ga gabo and then tate mogolang ka motlholetlhole ka madimabe ga a fitlha kua a tlhokofala jale ga a fetsa go tlhokofala ke re bjale ke bolela mabarebare a e le gore mara o ka re ka ba nnete ga a fetsa go tlhokofala mola santse re ba mo tšee kua bjale o tlhokofetse ba mo iša ga phaša ga o santse re ba mo iša ga phaša ba re tate mogolo o ba setša robetse go phela koko ba re koko o itse a kgopela mokgotsi wa gage ola kua ga bomma ga bo mogolo wa ka gore no mme a bolokelwe fawe wa bona go fitlhelela ba kwana gomme ba ria ka ona mokgong bjale mo ke no kwa le tše ding tša maloi o ka re morwa o bolela le tša maloi mara re le tsone ke no ditlhatololanyana ga nnyane la tseba re ka segologolo ga o nyetse mosadi sa le mosa a tlhokofala be ba go fa mosadi ba re ke hlatswa diropore ke gona fa ba di bolela ka gona taba seantlo jale taba tše gore tše tša boloi tše di nyareditse ke lona lebaka leo jale ba kgalatse le bakgakole kore ke bokoko le batate mogolo ba kwana gore no santse gore go tswe mosadi kua a tla replace mme wa ka sena ka santlo seo jale right go lokile mosadi o be sa le o monnyane ga be sa le o monnyane jale tate gore gore a mo emelenyana a gole nako a mo emetsenyana a gola ga ba boletse le ena ba setse ba kwane ba mmutse ba re ba ga phaša ba setse ba kwane jaanong kuku nka no re ke kukwa ankere ke le boditse ka reno ke nyetse ngwana wa mamogolo wa ka la mathomo a kolela ke nyetse kgaitsedi jaanong right kukwa o e le go mamogolo o ya mola gola tate o santse re a e santlo morela reno mone kua ga phaša kua ba loya o sekebe wa ya mo o tlo kwa o sana le sesi ya gago ke mo go tseng wa tlhagana taba tša boloi mo mara taba tša gona pedi ikwa ke nna e le tate a bolela le mmangwane gape ke mmangwane a bolela le mmangwane a re no ka go bang re itse re a kwana gore no gore go be ka mokgwa go regile jang yena a bolela gore no sesi ya ka o nthetša re o se ka ga phaša balo
no e kwagala ga botse ke ra ka mokgo nna ka mokgo ke di tsebang nna ye ke nyakang go ikwešiša e mphetileng ga nnyaniši wena le mmago abuti be le hlalane goba be le sa dula ka nako go bolelwa tabatše a ke tsebe ke kwele o re o tswele ka paki go kwala gore go bile divorce go kwala gore o tlogetše motse wa re wena a senke o re ba thothe ke nyaka go kwešiša e ya gore wena le mmago abuti be le sa dula ga a robala goba be le hlalane ga a hlokofala no ga a hlokofala o hlokofaletse kua ga gago o ba tša thuthile motsai kua ba re ba nyako go tseba nko bolelele mo a ke tsebe gore mohlomong gore o nyako go tseba gore e mosadi a tsamaya le be le hlalane o re rwala re hlala re tso seka le tswa go seka re tso seka nka no re ke mola mošhato wa kgwebo kwane be le hlalane ba mpona molato and then ka fainiwa ga ke fetse go fainiwa mola gona bothata ke no bona gore no nka se kgone go dula le mosadi o ka morelwa e re ke no tšea patši ke re tse o tla šale a nagana things like that jaanong ga ke nagana ka mokgwa gore o tla šala a nagana ke no kwa mabarebara rona motse bo wa gago ba o thuthile kua kore ke nyaka go kwešiša ye tate mogolo gore wena le yena thuibe le tloga le hlalane semmušo gorong goba le sekišitšwe la kgalemwa ba re boela lo dula go tee le swaraneng ga botse goba ebile gore go padile go padile ka ge le gore no ga ke sa monyaka ura ga botsa nka sebe ka re yena o ntlhadile nna ke motlhadile ka mabaka tsokwaetseng alright yeah and then ke ga ke ba botsa ke re nona mosadi o nka se mo kgotela kore ga ke nyako go uta taba no nyako bolela taba to straight o ga botse o robetse e sa tlo e le mosadi wa gago e sa tle le mosadi ya ka mara go ya ka tumelo ya segaga borena ka re ke monyetše a ke mokolote o ruele motlhopolo ke mosadi ya ka nkebe bona ba no mkhipta ka mola motseng ba nthele ba re sepele o fepa bana ba gago a ke tsebe gore na ke a shaetsa bona wena ke ya go kwešiša tate mogolo that's why ke nyaka go kwešiša taba e o hlokofetse o mohladile fela lapa e salela gago monna ga a hlala mosadi ga a hlale bana lapa le la boagetše bana ba gago ebile ke la tate ebile nka dore ke la tate mogolo gore ga botse lapa la geno wena o lo tlogetše le gona alright abuti o a rereša tate a re lapa lela o ganne ka lona ya go ganna ka lona nka se hlatsele ebile nka se gane ke kwele o bolela polelongwe o re tate ba fela e tla bona mmago le ge ba hlalane ke gopolang because nna mmane le tšhomi ya ka nako ntši ene bala o tlhokofetse ka pela ke sa nyanya tše ntši tate le mma ba ile ba re ba fetso hlalana ga botse ge ba fetso seka tate mma o ile a tloga kwale a tla ka matlo bona tate ankere tate stomp o ile wa ya ka nnete mma o tlogile kwa tlo bona tate bore a tlo mpona a nyaka gore ke boele ko dula le yena stompo owe ka re nna nka se fao ke mafelelo kore mpone ga tee ka motse ka re nna o ka se mpone mo ko nyaka mmane a bana ke ka mokgwa nna ke boletseng le yena ka kore e bona be ba ga le ga ba thota motse le go ya ka nna be ba nagana gore no sentse re ba ntšie ba nkiše stompo ko dula bowe jale ke bapaletše ngwana tšhona mo go difarong tša mmago papa nkane le re be ba re le ye go dula bowe mola e le gore mme ga re go tloga mo a thota lapa la gago a ya go dula ka gagabo o ile mokutwaneng o dutse ka gagabo go ya ka mokgwa o ka se thote motse mo go mo wa o beya mokutwaneng sentse o dile ka gae then a ke tsebe mara diswantse re dibe ka mokgwa o lena lebile le problema gore at least nkebe a o thothetse aowa le gona be nka seye aowa le gona jale ke tlogele batswadi ba ka ke šale mosadi ka morago ke kwele o bolela seema se sengwe o kore fe sona re ngwana tšhwene ga a mo go difarong tša mmagwe o se ra goreng seema tšhwene a e tshwane le phoofolo tše ntšhi
tshene ge dinyako e bolaya e tlo hwa ngwana le ka mo e lwa ngwana le ka mmagetleng a e sone le phofolo tse di tšhaba di šia ngwana tsona ka mantso mango era gore go ya ka mokgwa ke pušang seema sa tate monna ga a thothe ga gabo ke rialo nka se tlogele batswadi waka ka bakeng sa mosadi yona eo ko dula bagadi ba gone ba dulang bagadi na nka se kgone jwale papa ka moraga gore le kry-e mmane ya bana mmane ya bana le monyaletse lapeng le lefeng ke itse ka tlhaloša mo lapelenyaneng ka re re zonya ka stene a ke tsebe gore ke a boeletsa a ke mofe yona o monyaletše ka gabuo kore o aowa ya wa reša re nyakile stene a sa le kua ra noria ditente mola re riela gore ka ge e le gore lapa le lesomi laka ga le gona mo o santse gore mmagong ke ba nyalelwa ka mo lapeng le tšeere le isitse mo le isitse so go ntse le tate bana ba ba lapa la gago le legolo ba lla ka taba ya gore dilo tša bona tše ba swanetšeng ba di direle ka lapeng la mmago bona ka lapeng la gago o le papa a bona ba di direla ka lapeng la mmane jwale dilo ka moka ga tsona tše ba di direlang ka lapeng la mmane ba phasetšang ka lapeng la mmane di ka setle tša ba khosetša bothata na kua pele na ke fetole mokgalale ke a go kwa wa rereša ifo ba le gore le nna ko boletse ka re mogala o itse a robala a re ene ka be ka motlhatsela ka re no tate a nka se kebe ka fao le nna ba tatle ba ntšea ka kgang ge e le gore ba ntšea ke nnete o santse re o ya tapeto tate a reno gape ke motse wa gago kwa tata a nkry be ke sa le ngwana o nkagela oldo ebile kwa tata go tate le ene kwa tate moo jale o santse re go riega jamo a ke tsebe go ya ka lena so lena le duma gore ge le ka tsoga le robetse papa ba le bolokele gona ka molapeng la mmane ka mokgo ka ke šale tate morago mara ga e le gore no ba bona o kare ba phetha dika ba ka no le bona bana ba ka ba butse kare a e le gore ba tla ka manganga ke tlabe ke le stopo a bantši mara nna ke tlabe ke na le tate a bantši yankre alright ke a tsare ke taba tse ke le botsang tsona di fele di riega motho o lwale le tatagwe le bommage a tsamaya kae-kae ge di moti a kua go mmabo ya re tlo rapelana le batswadi go na le o mongwe ke motswala rena mola go tlhokofala mogala go šala mokgekolo mola ba lwele ba morakile wa boa ora mokgekolo re nna ke nyaka go boela mokgekolo a re aowa emapele ke ihwe be ke kwane le tatago mo gore no ra go raka alright ke malome kakapa nna ke a ewa wa tseba ye e bethang tate keng ke gore lapa la gabo tate go ra gore ba sola ba gabo mmago ba gabo mmago ba rile bošaedi ge e le gore ka mokgwa tate a bolelang ke nnete papa go gore re o kwatišitše ke gore ba gabo mama gago ba thuthile lapa le la gage a bona ba thuthile lapa le la gage a bona gore a bolokelwe ka lapeng la morwage ke ra ka mokgwa tata e bjang jwale tate le yena gore ka gore lapa la ka le legolo ga le sa le gona ba bogwe ba ka ba le thuthile nna lapa le ke šetšeng ka lona ke le a ke tse gore ke e bja ga botse tate go fo ba ka ona mokgowe o isere tate ke theresho ba geno ba thuthile lapa la mogalabo re ka founela mango motege go kgonagala re ke dreso ya namrin nna ba ka ntšhabeleng a se ba gae nna ke nne wa ka phasha ba ka ntšhabeleng ke ba bomalome ke ba bomma ke bona tata ba nyaletšeng nyako e bjaso so ba le ba re ka ba elwa ba re bona ba nyako seifa bana bona ka mokgo bona ba naganneng nna ne ke se gona ne ke se ngwana so ntwe ba e dirileng yona a re no re e right nako ngwe ga e right ba ka mba kwa bohloko and dilo tša bona metsa bona ya senyagala mara ntwe mmakatsang tate le tate mogolo
motse wa bona o sentse ba o llela ba o shile morago e le ba babedi a ba o lokiše motsola o bane dio tse o bolang ka tsona tsa sedimo tša fase di ka moo motseng moo a se ba nna go shona mo ge ke go kwa gabotse o re tate le tate mogolo nkebe bona ge ba bona gore mme o šetše ka mola ba gabo ba motšea bona ba boe ba ye go lokiša motsola bona because tate mogolo wa tsore o ntšhitše tate uang ka motseng mola ka mane angre tate teso ya motswa ga ka se o dulele le tate mogolo motswa ga ka se o dulele because o a tsore o kentše mane ka motseng wa tate a go tse wa kwešiše e swareganyane gona moo tate o mokwele re o reng ke lekwa ke rela re o mokwele ga botse gore o reng ke a mokwa gore o reng o a rereša taba tse a di bolelang ge a re le nna ke e boletša gabotse taba e ge a re ankere ke itse ka re go nyala ka bona gore nka se kgone go dula le bana ba mmane ka mo le mosadi ya ka le ena a na le bana a go ba gabotse ka reno a ke fetse go nyala mo sentse re ke shifte ko nyaka tene saka jwaneng ke be ba bagolo ka rena be ke sa le o mosanyana be ke sa di hlokomela gabotse taba tsene ke tlo di bona ka morago gore no man mo mara tate le ena ke ka motse ka re mara gape mo tate le dirile bošadi mara ra sen ra kwa tate be no ba mogala bo mong le ena o le gore wa sengana dilo tsa gagwe tše ntši tša setso ba sa diphete o bona kore wa tseba ke fela ke swara ke lentšwe le lengwe ka setso ba fela ba re la mohu ga le tshele go swana le ka mogo tate a boletšeng a re mpolokeleng kae le wena go njwa le gore no nna ge ke hwile ke bolokelo kae jwale ge mohu ba nna re diriša diphoso lentšwe la gage re se ke ra le tshele gape tate mogolo o re ile diphoso ke a e bona bale o a buti ka mokgwa a hlalosang o re lena nkebe le re ge le bona mme a sepetše mo lasteneng le boele ka mola le tate mogolo nka dira so ne tate ga a nyala mma ne le lesogana mara ga a nyala mmane wa ka ne le monna tija a go tswalang go shamo yena le tate mogolo ba bone gore ba dire modiro ka ga mmane mola ba toro ba tlogetse thuto la bona morago mo ba shele mmane wa tate which is wrong ga ba etla gona mo ba lwela tšela tša ga ntšhabeleng ba di tšereng fela ba ga ntšhabeleng ba to di tšea a se bona ba dire ba di tšea ke sedimo because ba šile dio tša bona morago they have to go back mpheleng ba le go šile dio tša bona from there ba tlo thoma dio tša bona foundation fast because mokgekolo sebela ka tate o nyaka motse wa gago ngwetsi ya mathomo ya ka kwa motseng olo o nyaka motse wa gago ngwele o nyaka gore re motlhabele pudi gore motlhabela pudi o kae mo ba utsitse motse ore maropeng ore ga mmane ko re nna ke kwa ga botse tate mogolo le wena o ne sello ka ba ga ntšhabeleng gore ba thuthile motse wa gago se segolo o ka se ke wa ena metsa thaba mola o e bona e hlotse sente re ke kgaitsedi ya ka mosadi le ke motse ngwana ebile ga ke monyala ka ga ke le tšhuana ke bele go ke le wa be ke re no ke a ke nyale mosadi wa gešo a tla kgona go mphepa ba tle ba kgone gore a re elwa le yena ba re kgaleme jaanong ga re elwa le yena ka mammantso ga ba re kgaleme ba thotha motse bjale ba spela batho ba dikgaitsedi tša mosadi wo wa gago le bo malomage mohlomongwe ba ba beng ba thotha motse wo wa gago ba o iša stompo mose le wena ke ba geno ke ba gešo o nyetse se ngwana mmamogolo a o ka ke re no ka ge ke bele go ke nnoši ke tšhuana ba ke tshepile gore ba bommamogolo le bommangwane ke bomme ka gona ka kua be ke no kgone go tsena le nakong ka rena ke berekile pele di ntsogelanyana bana ba bona ba se ba ba bereko a ba fitlha kang ba re no ga re na le se le kgone go reka tša go ja ke re no jang ke ka gešo wa bona ya mara jale ke se ba di silileng wa tswa gore ba mmaka dijo batho ba bjala ba re jwale ge tate a re yena a tloga a betha fase ka loto a re nka se ye go dula bogweng ga botse o raka ga bo mogolo o gana go ya a se ga gešo mogolo nna ga gešo mogolo ke ga mašhabele o ke ntšhabeleng re o dula bogweng ga ntšhabeleng
bolela ka mogo no re ka se re o ye go dula bogoeng o rialo go ya le ka mogo re e beyang tate mogolo nna re rata go bona dilo di sepela ga botse o shaedi ka gore go njwale dilo ka mogo di leng di ne bošaedi bo bogolo ka gore ba le ba thuthile lapa la gago le le kgorileng ko wena le tatago nkebe ba ile ba re pele ba thotha lapa le ba go bitša a ke re le tsosa ka mošate ba go bitša le bona ba bitšana ba re bana le yalwa re ya le bona motse o re berekeng jwang ka ona wena o ba botse gore no motse o nna le ge ke lolele moga jaaka motse o ke o šietše bana ke kgopela gore motse o se ke be go ba le wa o thothang jale le bona ka mokgwa ke kwang abuti a bolela o re be ba šireletša ngwana wa bona a re gane ba šireletša ngwana wa bona mare ba ka se šireletše ngwana wa bona ba mo thotha ka gare ga lapa la gage ba be ba mmoloka gape gona gona bua gabo a ke no re gannyane ke no re ke na le kgaitsedi ya ka e leng gore o lolele moga jagwe ya ba monyetse mare kgaitsedi nna le tate o tsa re ga a tlhokofala ba mola o mma gore le gongwe kgaitsedi a mpheleng a bulampe ka re be re bulamphелeng gane ga a tlhokofala nna le tate re motsere re tso mmolokela kua bagadi ba gagwe onkwetsa le morwa a ga a tlhokofala ra mo isa gone kua ke setso mola wa nyalang ka mohlobolo a go ne gore o hlala motho re kwatile ga se mathomo ka nna ke hlala mosadi mare taba motse ke mo thomileng go namela ba e bona e hlotša anteng ke ba e fudiše mo fase o bolela nnete lebaka shidi tabe tata e bolelang be ke iswere ka mokibelo ke le godimo ga phekolo a yone mosadi wa hlabileng le ga ka hlala swanetse go bolokwa ka lapeng la gage lebaka e le le ge re ka tšea mosadi re le baga bo mosadi ra go moagela kua mosadi wa hlabilweng le mosadi wa seng a hlaba poloko tša bona ga di swane le go hlabiwa ga diphoofolo tša bona ga go swane so taba ye e sentše ke family go se dudiše bana ba bona fase ga botate le ba ga bo mmago nka no re ke kgoro e teng nke be e dule fase e lokiše dilo tše so gore bontšha gore mo go ne ntwa ya tate le mosadi go ne ntwa ya kgoro ene ntwa tše tša kgoro šetše di godile mo e leng gore di aparetše le bana kare nka no botiša ganyane ka re sese wena le boabutile ya kwana a le kwane lebaka mola le mola ke eng sese lebaka eng wena le ka gore ke bana ba papagwa kere and then wa ile sa kwane mola le bana ba mogalana a nyako re fiketša ke ba lapa le legolo la mmamogolo a ke gane mara ba nyako gore bona nto ngwe le ngwe ba itire ka nako e bona ba enyakang kae mo ba nyakang nke o tlhalose ka botlalo okay e re ke thoma go hlalosa maloba re dirile modiro wa dikapolo tša mamaka e re dirile modiro wa dikapolo wa ba modiro wa re thomile ka wa mokgekolo ra mogoga sebela ga tate le mogogela kae gae ga mmane okay a wa gwa sebe bothata sontaga gwa ba mogoga mamaka go beile mogoga mamaka a wa raya ba swara meeting gore 2 minutes go swariwa meeting 2 minutes gore ke meeting nga re tse ba re swantse re ba lokiše ditaba ke tšatši la modiro re tiketli ba re swantse re ba lokiše ditaba ntwa e thoma gona mo go a lwewa go lwelwang gore ba re modiro wa ka mokibelo ga lo sa swanele go ba ka mola o ka lapeng le lerong o swanetse gore ke bo beile stompo okay ba re lebile tate a sanga ba supporta le gona ba mohlomphele tate a sange ba mo support nna re tsene felo nna re bana gore ba diraneng a ba dirana a re tsene felo nke be re ba no humotse jwale bona ba re tate a sanga ba supportanga sanga ba dira selo nna kalaka ke re le gore ba nyaka tate a ba motse ba o dula nae e be phete tu a nke re bone ka bo a re neng bomme tate a ba motse ba o dula nae gore re tle ba re hlale re fihla mo a di kgonagala le ba ga phasha di papaletše ba ra re ditsene ka re ja re palela le rena a go neng ke di itirang e re ke katakatenyana gannyane ke tlhalošenyana bothata jona itšare ka lehu la mosadi ka mola
ka mola wa ka mo go ba bolelang ba re ba phasitsa badimo ka mo lapeng le lenyane ke nnete go phasiwa badimo ka mo o tsebe gore nka no re magoro o ya ka gore ke ga tate mogolo magoro a phasang ka mola ke fo ke phasha ke ya le ka bolela batho ka maina sa bolela batho ka maina ino re gore ke fo ya di gore ke fo vale mola ke mo leng gore no go pisi thata ka go phasa ka bakeng sa badimo ba le ba pele wa bona ga ditlogolwana lo ba le ba bolela taba pudi a re no pudi le ena ba re mogekolo le ena o nyaka pudi vale itse ya re ge ka lefu ka bitsa ba ge shuka la ka morago ka re no mona tsare ke re na le bothata ba re di bang ka re no bothata jo ke jwa gore no ba bang ba re go bolokelwa le ke nyero ba bang ba re sentse re go eko angere ke botsa family lena le le phasitsa ka mo a ke tsore le phasitsa tsona na gore go ria ga mara tabebe ke na kana no ke re dileng fase re bonong gore ka itira jwa ke ga ba re no ba tlo khopela ba ntšhabeleng gore ba tle ba go boledishana le bona right go lokile le fulela la feta go tla ditlhobolo go tla ka ditlhobolo ke gona mo le go hlabileng kgomo ke pedi ya mmale ya mofumagadi wa bona jwanong mo le ba phasha ba lebeletse gore no sentse re tle re bua re la taba tse re bona re ka di lukisa jwang ba le ba ntšhabeleng ba tsena ga ba tsena mola ebile bana re nagana gore no man o lokile ka re ba ntšhabeleng šiba batlile ga re ba botse taba tse la e leng gore be re nyako ya kua go bona re o di bolela ba botse ba bang nteno e go tloge mo go bolela taba tse nna ka re be ke bolela le bo morare ke re no ke go lokilang ke re taba re di boletse no bolelang le bona šibao morwa ke šo mo go lao morwa ke šo malomago gona le motswala ga be le ba bararo o a tsamaya ba re mogolago o moroma mmolong nna ke a tsamaya ke dula mo ntlenyana ke re ke a go taba ga ke dutse ke malekonoka ba re bampisa ke tsena ka kua nthone wa kgoronetsana wa le wa bona he ba gante bothata bokae ke ka mokgwa o e leng gore no ga go kwane jale no re ka lokisa le ba ntšhabeleng go ya pana o ko monnyane mogolwage ke ena e leng gore go ya ka nna jale ka mogolwa bona enkeng ke be motlho mongwe le o ba tlo bolela ditaba jale mogolwage o ka re o thekgana le ba gabo mogolo wa bona wa rra o lasbone ba neng ba mama go sa ne moshimane ka moraga ga moshimane ka moraga ka nna go bolela nna gae a gone mogala ba ne ko tjang tate a gone and nna ga ke tsebe ke ila le bana ba mmane wa ka ke ba thega and ke ba manya metle ke re mpoteng each and every movement wa ntse le dirang so if bona ba ne di khopi go le nte ba tshumang na ke tsebe and ke rata go bolela bona ke re a re redishaneng gore go bona ka ona nna ke tlogile ga bo mma mo ba ntšhije motse ba ke tlogileng gona ka tle go dula le tate because ke no kuša sa gae phumana man rutile botlhale ba mfile matla mara nka se nyale mosadi ke sa kušore ke nna mang ke pala ko go tereta that's why ke nyakile ba gausi le tate mara batho ba ntši ba fela ba tetebala gore go phela o tlo phela uang go bona gone mathata o sa lebelle o lebella tse dingwe mahlodi a re ka bua ga gone mathata mara wena wa bone o ka sa bone because tseo sentse o di lebelle ga o di nyake tseo sentse o se ka di lebella wa di nyaka se ka kwata garebe se ka kwata gaetsedi go ka lokisa mathata tate le mmago o tlo ba le phelo bo bose ga moane ke sa botsa tate ke re bana ba geno ba tlhokofetse buang ka re ga motswa mmane o dumetse gore a direla modiro ka re ga mmane a nyalle ka motsong wa mmane yena ka sepedi ya phela kana ntombutu e ka se phela gale o tlo go batša bana
mara o ka sete pone wa ya bana ba bašimanyana ba fela se ka gare ga motswammane wa ya bana ba bašimanyana se ba fela tate ka gare ga motswammane wa gago phoso tse di dirileng ngwana le tatago ga di phele mara ge ke fela ke go lemoše ke re tate lebelela ntwa mohuto ke yone go batjang bana wena o no re tate o re tatago o re mara wena o reng a ke gane gona moo o reng nna ka gola le tate a ka gola le wena tate mara ke nyoko gore bophelo bua rena le bana ba gešo e be bophelo bo bose mara if wena o bonyake go swanele ka mokgwa nako la re tswang traditional doctor e re botse gore wena ga o nyako tša bana ba go o baage o nyako ba phuma gona so mara go lla gona ba tlolla motswammane wa gago o thuthile ntse pele tate ko go botse motswammane wa gago tate o thuthile motswammane wa gago tate o thuthilwe motswammane wa gago wa hlakahlakana ga mbua le ke le rupi ga mbua le motswammane wa gago ke le rupi tate go file botlhale bua mohuto ka re lebelela motswammane wa gago gore o diragetseng ka dio tse tate mogolo a di dirileng so o wa mmane wa rena re to o lokisa bua nna le wena go šetse basadi re o lokisa buang tate tate re tate o re ka motse re no gape dilo di a senyagala and ka moswane wena go robala di tlo šala le nna ke dikgaetse di tšaka so o reng le karaba ga mbuala ke e kereng kgaetse di a rena ba emisitše letsogo mone le karaba ga mbuala bagala a ke e kereng bone sa gatelele tate mo tlogele se ka mo gatelela mo tlogelang ke re wa bana a nyako bolela seo mo tlogele wa mo tlaletša a tsebo re a reng o re o file tate botlhale bang ka re o ngwana mo go tate tlogela tate o tla solva ka mokgwa solva gore go diregang a go diregeng rena nna le wena re tla di solva gae se mo radio eno bala ke re ke dire sone nako nngwe go bolelele motho o mmoja o ula fast lena ga go thietse mara ga tlo tla mo bana sondre batho ba mo thietse a gone o bolela nnete a gone go okay a re bolela tate se mo radio go mola ka tse a re le thušeng se a re le thušeng ngwanesho a ke re mosadi o nyetswe o sa tlhoka go tla go nyalwa kere and then ge taba tša lena di šalle letla mo goba monno a di tliša mo ke nyaka go lemoša ntwete ya gore di le paletše ene lebaka la gore ke re di le paletše di paletše botate mogolo wa lena di paletše batswadi ba lena le lena di a le palela then ge o bolela gore tše dingwe re tla di lokiša gae o ya go lokiša eng e go paletšeng e paletšeng batswadi ba gago e paletšeng eng go ne le nto nngwe kgaetšedi yaka ya gore go njwe le ge re lwa re le bana ba motho re hloka motho wa ko ntle gore a tle a re thuše a re hlahle ge go ka tle go a tsena motho wa family go ne possibility ya gore re ka tla ra se motheletše ga botse ka gore ga a bolela nnete e sutang nna ke bona o ka re o emelela moremi ga a bolela nnete e sutang moremi ke bona o ka re moremi o bona o ka re o emelela nna then mathata a lena a padile kgale se that's why ebile a fitlhile mo ene go le botša nnete le tlhoka batho ba go tseba setšo ga botse mangaka le tlhoka maele a batho ba ko ntle ba e leng gore ba bangwe ba bona ba fitile mo lena le leng gona go njwe le ba ka kgona go letlhatla batswadi ba kgona go ba wrong ene ge tate a dira diphoso tate o dirile diphoso tate a tšwela pele a joina diphoso tša tatage because of ke tatage o be a nagana re o mo diriša dilo tša nnete then go njwe le tate thuto ye tatage a mo fileng yona ye e seng yona o e ruta bana ba gage then dilo di tšwela pele di a senyega so go njwe le wena o mosadi o tlo nyalwa tlhakatlhakano e leng gona ka mokgorong ya geno e tla go senyetša magadi a wa gago wa sekgolo selo ba go nyala wa ya wa bua gona kua bogadi ba gago wa boela ka mogae go a tlhokega gore le tle le lokišeng mathata ka baka la gore go njwe le ka sebe le metse bakgekolo ba ga bolena ba sene metse bakgala ba ga bolena ba sene metse a go kgonagala o ka sebe le ga gago o sene ga geno o swantse o be le ga geno pele before o tlo ba le ga gago o ka sebe le ga gago o sene ga geno ke kae so ke a go ukwa o bona o ka re monno ka mokgolo o boletse mathomong wa re ga ba hlomphe tata go lena ke tša lena di tseba ke lena ke lena le tlhonle ko gore ba bolela jwa nna a re tsebe mara go njwa le moki go nyakega nnete ya gore go swanetse go diragale eng go seke go diragala eng o seko a kgahla ke ge dilo di diragala ka lapeng la geno le tše botse le tše wrong ge e ka ba ke tše wrong
ge di sa gobatše lena di tlo gobatša bana ba lena. So ke kgopela gore o kwešiše gore mo ga go ne motho a tlileng mo a nyaka go poula motho o mongwe. Taba kgolo ke gore go swanetse go kry-a ga le tlhatlho ya gore dilo tša ga bolena di sepele gabotse le maphelo a lena a sepele gabotse le maphelo a bana ba lena a tla a sepele gabotse. Batswadi ba rena ba kgona go dira diphošo, ene motswadi o kgona go dira phošo a sa e bone, mara nna ke e bone ke le ngwana, ene ke swantse ke mmotse. Mohlomongwe a bute a ka nobe a se a e bea gabotse ge a re ke mmontšhitše bohlale a sa e bea gabotse. Ene ke mo kgopelela tshwarelo mo godimo ga taba eo ya gore ga a re ke bontšhitše tate bohlale a e bea gabotse, ke mo kgopelela tshwarelo on that. O mmontšhitše kapa o bontšhane le tate gore go diragale so le so le so. So re kgopela gore le tlile mo radiong batheeletše ba le theeleditše, ba bangwe ditaba tša ga bolena ba di tseba, ba bangwe ga ba di tsebe, mara ba ba di tsebang ba tseba nnete ya go feta ye nna re e kwang go le mo go lena. So re kgopela gore ntwe kgopolo ya gago ya gore le tla go lokiša eng gae, ke kgopela re o ntšhe ka mo tlhaloganyong ya gago ka gore ntwe o nyakang go e lokiša gae go paletše mengwaga e paletše le ba bagolo go wena. So that is why le lemo prof. Yes, ntate Moremi le Kakapa o ka bolela nnete. The reason is why ke boletse le mme before a tlhokofala for 10 years ke le busy ke tima go mmagantwe. So ga mmua le ga tlo mpota re tlo lokiša gae ke na 10 years ke bolele tate re bua re bitša malome re dirang e tlo loka buang gae bo malome ba kana ba mpota re ke se ka media ka botsa why sa media because lena le tsibile ke ya ga phasha and ke tla mo go nna ka le gopela ka re gopela leng ga phasha le she molato re ba tsitse ngwana a senga ba etla mara ga ke thoma go tla re ke ya media ba re wa se ntse re she media nna ka re no because ke gale ke le file sebaka wa le sa lokiseng mathata lena ke a re ga issue na ntshuma le na sa ga boleng and se sho ka sepedi ba re se ba mongwai. So wena sa go le bohloko go sa go batse o ka se bona go gopola one day my sister mbotoro wena ba go tshwenya ba fela ba go tere tsa monyaka ntwa mokgekolo yo bane ya go batsa since o krantola mokgekolo ya fola mara o nyake motswa mokgekolo ro kae ena mokgekolo na go tshwenya re wena go tshwenya o mo create o mo apere mara o nyake o tsore motswa go ka wa sa o nyake. So let's go to find relukse sa ga bana re tlo ba shap. So na nna ke nyoko dilo di direle gae mara a re krem play go bane re tlo re ge re tlhabela bagalabe dikgomo tša bona re direla gore go diragale ntwa spedi because re go batša bana nna re se aware. Ya wa tseba ke nyaka go bontšha nto nngwe morokane gore ke batho ba bantši kudu ke di-family tše dintšhi tše nna re bolelang le tšona almost every day. Batho ba bantši warra wa bona pride maemo a gore batho ba tla reng, batho ba tla re ke a sokola, batho ba tla re mathata ge sho keng batho ba bolela ene go tswela pele re dira dilo ka tsela e wrong re batho ba tla reng re ya ga Moremi, batho ba tla reng re ya pitšeng tše kgolo, batho ba tla re ya palelwa mathata a palela rena re le ka gae. So ke ka mokgo ke reng re tlhoka motho wa ka ntle o e leng gore o tlo re botša dinnete go sene wa emang le yena mo go rena and then a tla re hlatle gabotse ge e ka ba dilo di swantse di diragale lapeng la geno, di swantse di diragale lapeng la geno. And ge e ka ba ntwe e ka kgotsofatša ntate ke gore lapa lela la mmago le thuthiwe stompo le boele mobele le gona ge e ka ba ke ntwe e ka kgotsofatša ntate gore a re swantse e direge gore dilo ka moka di kgone go sepela gabotse ge e ka ba ke ntwe e swantse e direge. Yeah Mahlodi a go botša mo gone diphoso tše dintšintšintši ene ebile ka mahlatse a sebe wa hlabišwa nke bo hlabile le wena nke be ba riile lenyalo plekeng e seng ya maleba a go lemoše so e iše ka mo go tate mogolo go mpona ke le so ke nyetše ebile ka boela ka nyala ke swana nago lapa la mmagoba ke le lenyane ge re phela mo bophelong batswadi ba ka re diriša diphoso fela ge batswadi ba re dirišitše diphoso ka tšatši le re kry-ang thušo a re amogeleng o motswadi aka a ke go botše se e le nnete tate mogolo wa rena wa ka le wena o riile diphoso ene tate o robetše ene le yena re santse re mo lokišetše
family e tlogetše tabe go fihla le kgono ene e fihlileng le kgono ka mahlatse ba modimo wena o sa go lotile o gona ka madimabe balekane ba gago ba sepetše re ne phošwa mathomo ye ke e boletšeng ka re tate sebela ga wena o boloketšwe ka ga gago mosadi wa gago o boloketšwe ga gabo a ke nyako e tšea go tloga kua kgole mmago a bolokwa gausu le papago wena go ka robala go rara o tlo o bolokwa gausu le mosadi ya gago mogolo o tlo o bolokwa gausu le mmane ke diphoso tše hlano papa gago mmago na nnoši mosadi ya gago na nnoši mmane o na nnoši ke ba bararo ba robetše šetše wena go robala potšišo ke gore o ya mosading o mogolo goba o ya mosading o monnyane na bana ke ba babedi šiba ke ba gago ka moka o ka se ba hlaole ke madi a gago ge taba e le so monna ne malapa a mabedi ba ka kua bogwe ge ba riile bošaedi ba gore ba thothe lapa la gago ntle le tumelelo ya gago ba riile bošaedi bo bogolo se re swanetseng go se dira re fihlile nakong ya gore mathata šia go senyegile metsi a tšhologile re ka se a olele re ga jwang metsi a maswa gore re kgone go tšwela pele ye ke nako ya go tšwela pele mahlodi go tla mo radiong ebile kgato nngwe kgolo kudu ye e leng gore ba leloko ka nnete ge e be ba la rata nkebe ntwa e se ya fihla mo nkebe le gale lokile lapa la mmago le santse le begiwe semmušo ene lapa la mmago gore le begiwe re santse re tsoša lapa la tate la mmamogolo wa bana mo re yang go tsoša lapa la tate re santse re late mmago tate re tle re mmoloke re tle re mmeye le mogalabi wa gage tate sesi o emiša letsogo mmago tate o ba boloketse ga phahla ka mo Jace Moroka re tšo molata la mo iša kae ra mo iša ka mo dirapeng tša ka mo kgwebokwana ge le molata le motsentšhitša ka lapeng le lefe ba motsentše gona ka kua gae ba sa le go letša mollo mmago tate ge ba molata ba santse ba motsentšhe ka lapeng la gabo tate mo mohlobolo wa mmago nkebeng o tsenetše gona a re gopole gore ka gare ga leeto la papa le mmamogolo go bile lehlalo ge go ne hlalo mmamogolo ka lapeng le legolo ge re rera lenyalo go ne hlalo re ya go kgopela ka kua lapeng le legolo gore re nyaka go nyala mmane kampa le bana ba mmamogolo e be bona ba ganang mara ba ka se ganetše tate ka lapa la gage le ge papa le mama go ba hlalane papa a ka se tšwe ka lapeng la gabo gobane papa ke phejane ke lapa la batswadi ba gage so yena le mama gago le mmamogolo be ba santse ba rere lenyalo la mama wa gago ke ya kwešiša gore nakong e ntšhi ge mosadi o mogolo a le gona go etla mmane go tsoga tlhakatlhakana yeo e gona e ya phela e a tsebagala re santse re retolle mohlobolo wa mmago ka pudi re ya go dira re bo iše ka lapeng la mmamogolo lebaka e le gore dilo ka lapeng la geno di tle di sepela ga botse tate mogolo o rile diphoso tša gore lapa la geno le amogele le dibego tše di seng di a swanela mola dilo tše dingwe nkebe di rietšwe ka lapeng la maleba le legolo a le gona re ne bošaedi ba re lapa la mmamogolo a le gona ene le ge ba ka robala sedimo se tlo no bua mmamogolo lena le bana ba gage o tlo no le botša re mahlodi ngwana wa mogalabi wa ka nka ge le lapa le ba nkebe ba robala ga buana go sekebe go ba le motho lentso la mmamogolo ba tlo notla ditorong tša lena le ge e se mmago lena wa madi e le mmamogolo wa lena e le mosadi wa papa go lena o ba tlo le botša re bana ba ka nka ge le lapa and then be le tlo le aga lapa la mmamogolo gobane ge re sa age lapa la mmamogolo re ba ka hlalo e be ntšhi ka gae re ba ka gore re se ke rate ke tla ka gare ga di-relationship tša rena so nto e santšeng re yeng go e dira gone jwale abuti o ile o ne ga gage ene a se ngwana mafelelo ene papa o lla ka gore kua ga gabo abuti ba thuthile motse wa gage ge e le gore marobi a wa sa le gona a gabo mo ba thuthile motse gona go a tsena motho re ka tsoša ene ge e le gore ba tšeri ba thošetše ba tšeri
re ka nyaka stene se e leng sa ga boabuti sa mmamogolo ene ra tla ra ya go tšea mmamogolo e lego mmago abuti ra motšea re ya go mogatiša ka malagae a tseba lapa la gage ra tla ra thoma tate a tšweša mosadi wa gage Thetho ge ka segagabe rena ge mosadi a robetše ke mogalabo wa gage a neng le toka ya go mo tšweša Thetho ke mogalabo wa gage a neng le toka ya go mo tšweša Kobo e lego kgomo ya mogoga ebile tate a tla mohloboša lebelela mo mahlodi motho ga a robetše a etša mosadi wa tate a boetše ga gabo go le kgomo engwe ya hlabiwa ba re ke kgomo ya hlobošo hlogo ya kgomo ya hlobošo e ya bolaya lebaka la gore e bolaye ke lebaka la gore hlogo ye e ya ga malome dinaka tša kgomo tša hlogo ya kgomo ga di a swanela go felela ka gare ga lapa le ke mo e lego gore tate santse a bitše malome ya gage atle ba be ba bitše malome ba mosadi ba tle ba tšee hlogela ka lapeng la tate ga phasha alright a go ne nto e palang go loka mo tabe a se e thata le etele ga tele ga nnyane ene taba ye mahlodi e nyaka lena le bana ba tate ba lapa le legolo lena a lahlala mmamogolo wa lena ene mahlodi o bona ge le nyaka go kwana gore magalabo a be le khutšo modimo a mo okeletše matšatši ya bophelo go feta ka mokgwaleng bana ba mmane le ba mmamogolo santše ba kwane ka lebaka la gore gonne ge ke bona se o ra re wo ga ka robala tate o tlile o bakiwa ene go go botša nnete mahlodi ge tate a ka robala le ge yena a bolela ka mantšu a ga re le mmoloke ka kua lapeng la mamago se ke be la mmoloka le a ka robala le kgono le o nyaka stene le monyake le stene sa gage sa mmamogolo le ye go montšhetša ka lapeng la mmamogolo gobane lapa la geno le hloboša fela lapa la mmamogolo ke lona le santše le tšweše tate le kgeswa lapa la mmamogolo e lego la ga boabuti ke lona le santše le tle le goge tate so tate solanka modimo a sa mmeile santše re rie dilo tša nnete re phošolle diphošo tša tate mogolo a ka ga le so le nna bane diphošo tša gage ya kgopolo botšhamo re bolela ka lapa le obane re bolela nnete angre monna o hlala mosadi go mo hlala mosadi o re a direng a dule mo or a tsamaye or a naganeng ndongolo a naganeng ke mosadi a tšeang o tša bana ba gaga ke ba gamang ke ba monna go tlo tswa gane gore o ya kae wa mpileng wa ga matlalo a tšhikano ga file kwa re o tlo go regela ga mang because ga se thoma ke a se thini ntwele e kokotetse ka mogone a e bja kena robala gone mo sentse ra go roge le ntshi la mathomo re bolela nnete o go regela kae le ge se gae o go regela ka motseng o mongwe e tla be le makhelwane a gago wa gile re tlo re fitla ka mo re wena motse wa gago kwa ga makhelwane ore kwa mogalabe motse o kwa mogalabe because thuto tsela ke tša mogalabe angry re bolela nnete thuto tseo ke tša mogalabe mara ka bang dithoto tse sherilwe tse di ga ntšhabeleng tse di ga mašhabela tse di ga mamang tse di ga mamang di wa ke tseba ko ala go shiša ba dio tseo di ka motseng o mote a re gane a re direso ke se go bolela ga mo le ro nyaka stene se ro nyaka stene ke stene sa tate ne ke ga tate motswa ga go o mogong ke ga botate mogong na go tobula maka mo stene seng na go tlo tlhokomela a ke go swarele yona so go tlo nyala bana ba ka motseng gore go tlo nyala mosadi a ke go lokšetse yona so abuti a ke re mama ga go nyakile stene ka se ga borena ge mosadi a šetse a nyakile stene a tsamaile a se gausu le ga gabo monna ge re kwana re le ba gabo monna le ba gabo mosadi ba gabo monna ba ntšha tšhelete ba rekolla stene go ba gabo mosadi o nkwešiša ke nyaka gore le nkwešiše ke kwešiša gore le batheeletše ba nkwa gabotse ge nka hlalana le mosadi a ka tsamaya a ya go tenyakela stene nna ke le monna ke sene motse mo gongwe a ke tituletše makgweng tšatši le ke nyakang go boela ke ya go dula ka ko gare ga stene sa mosadi ola sa pele se ke swanetšeng go se dira ke gore ba gešo ba santše ba ye go rekolla stene sela ka tšhelete se reke ke ba ga phasha gore ba ga phasha ba tla ba kgone go bega stene se gobane ba ga phasha ba ka se bege stene se se rekileng ke ba ga ntšhabeleng sa mathomo ge e le gore motse o gona go njwale ke nto e right fela re swanetše gore ba ga phasha re retolle stene se e be sa ga phasha gobane tate re ka se mo iše ka gare ga stene se se rekileng ke ba bogwe ba gage ke bošaedi ba mathomo
sa bobedi re swanetse re nyaka go tseba gore na ge mama a fetša go thota nna ba ga ntšhabeleng ba dirileng ka mo ba tsentšhitše badimo ba phasitše ba dirile eng then re tšee go tloga gona moo stane se se leng gona ge mama a fetša go tloga a khuruga a tšhaba tšea ditšhabang maybe a kere o tse re mosadi ga a fetša go hlalwa theresho ke gone gore motho ga a fetša go hlalwa o tlala ke pelo o kry-a maele ene le yena o leka gore re ke leke bophelo ka mokgong ka gonang mara nnete ke gore ge re iša molaetša setšhabeng monna le mosadi ge ba hlalana ge ba agile motse ebile ba o begile ge e le gore ba nyaka go tswa a go tswe bona motse wo ba o tlogele motse wo kwa bana a gone mosadi goba monna o a tlang a tlo ba le right ya gore a tšee motse wo mosadi a ka se ye go tšea monna o mongwe a mo tsentšha ka mo tata a ka se tšee mmane a mo tsentšha ka mo ge mmane a le gona santše a nyakelwe stene sa gage so stene se se leng gona ge e le gore se gona a buti re dumelelana re kgona go se retolla then ge re fetšo se retolla ra se bega then ge re fetša go se bega ke sa tate mara go ya ka dikwanelo tša meloko e mebedi nka re so nto bolelang ke a ekwa ke a ekwešiša and then boele kgopolo botšhaganyane mane boele ka gobane ka kua ga mmane a re ba epetse dilo tšeo bane ke tša bagalabe go bolela nnete so boele gore motse ola o be le khutso e be motse o mose stene sa mmane se se ka kry bane ka kua lerto like bana ba tlo robala ba tlo re ka kua gone di botate mogolo bo mammang bao because na re ba tsebe mara because ba dirile tšeo gore madi a bona a ka ku wa rra ke nagana gore professor Moremi ge a leka go lokiša lapa la mmamogolo gore le loke ka dikwanelo tša bageno mogolo le ba botate ge lapa leo le lokile le le gona and then ke mo go tlang go tšeiwa se e leng gore se ka lapeng la mmane se swantse se tswe ka lapeng la mmane se ye ka ga mmamogolo go tlo diragala ka mokgong wa ka mokgo ke go kwešišang prof wa bona go ya le ka mokgo go leng ka gona malome ka kapa se se swanetše lelapa le legolo se swanetše se ye lapeng le legolo lebaka e le tabeng ya gore re se ke ra rweša bana ba mmane mathata ba seng ba a swanela ge e le gore tate e be e le ngaka goba tata go tate be e le ngaka and then ka mola tate maybe o robetše dipheko tša tate mogolo di šetše ka malaga ga bo mahlodi di swanetše di tšwe di e lapeng la mokgalabe le legolo la go ba le maswanedi ko gore se e leng gore ke sa bakgalabe ka kua ga bo mahlodi santše setšwe and then re se iše lapeng le legolo gore lapa le legolo le tle le kgone go bega lapa la ga bo mahlodi tate ga a robetše ke tshwanelo gore a gate ka lapeng la geno a ka gata a dula nakonyana mara nna ye ko go botšang mahlodi ko go botša setšo sa se ga geno ngwana ge šuka sepela sesiaka wa sepela patlo go botša ntwe tee ene maele a go swana le dilo tša go swana le tše ka nako ntšhi ge le ya nyaka mo gongwe ge re se gona bo Moremi goba mangaka setšo le no rwala dieta le ye mošate le o kry-a bakgalame ba tlo go botša yona nto ko go botšang yona a gone mo e tšhentšhang gona ene a kere profo ke gore ausi Mahlodi lapa la geno ke lapa la mmane lapa la mmane e no ba lapa la mmane ene go no be go diregile bošaedi bo diregileng and then ba gore lapa la mmane le thene go ba lapa le legolo la go amogela dilo ka moka ga tsona so go nduale mo ge re phela re le batho re dira ntongwe le ngwe re ratang re bolela ntongwe le ngwe re ratang mara ge re tloga mo lefaseng ge re fitla ka kua le godimo re thoma go obamela se batswadi ba rena ba re botjang tsona e seng se rena re senyakang ka mogola professor Moremi a leletšang ka gona gore ga se phošo gore lapa la geno e ka no re le gona ko le ngona la retollwa ka mokgwa wa gabotse ka tlhatlho ya sedimo go ba lapa le le felletšeng la ga phasha and then ge le lokile ka mogolo tlabeng le lokile ka gona lapa la bosesi Mahlodi go ra gore ke lona le leng gore le tlo ya go diang go begwa semmušo ko lapeng la mmamogolo and then ge le tlabe le begwa semmušo go ra gore ntongwe le engwe ye e leng ka mo lapeng la bosesi Mahlodi ye e seng ya swanela go ba ka lapeng la bosesi Mahlodi
le mogala ba ke re o boloketse gona ka mola e swantse e retololwe le yona because ke bošaedi and then dilo di tsamaye ka mokgwa e leng gore di swanetse ka gona dilo tše dingwe magagešong dilo tša badimo di a tshwenya a di hwelele generation to another generation to another generation rena re ka no bona o ka rena re phela ga botse a re ne mathata mara ya ba e le gore bana ba rena nto batlang go experience ke nto e leng gore le rena re ka se e thabele so go nwa le nna before to ya go ba theeletseng nka leeletša go nore e bang ba moya o moteng le kgale bana ba lapa la mmane le la mmamogolo ga senke ba no kwana go ya ka mokgwa e leng gore batho ba swantse ba kwane ka gona kore yeo e no ba jwalo ke tlhago a go ne ka mokgwa ka tsogang ra e tšhentšha ka gona mara ge ba dia dilo tša batswadi ba gapeletša go dula fase ba kwane ka gore ge o mollo mongwe a ka dia ka mokgwa ena a nyakang ka gona ke mo go tlo diagalang mashaidi gona ke kwile ba re gone o mongwe wa ba jo o thupa mafastere kwa geno re kwa bomahlodi ka estompo and then ga bomahlodi ba gona ka moka ba phela ga botse ba right dilo ka moka di tsamaya ga botse ka nna ba up to date all right okay ke rata go lemoša batho se sengwe se se malome ka kapa o bona ge monna a e ba le basadi ba babedi o tsebe gore o ka gare ga kontraka e thata ye e leng gore ge e le gore o ne mmereko o dirang o tsebe gore letšatši le lengwe le le lengwe kontraka yeo leng ka gare ga yona e nyaka nako ya gona bana ba mmane le ba mmamogolo gore balwe ka nako e nngwe ba lweša ke rena banna ka go se dire dilo ga botse ene bana ba swanetše nako nngwe ba tsebe gore ke bana ene tate ke tate ene tate o swanetše a tsebe gore ka nako ye nngwe le yena ga a dira diphoso bana ba gage ba mogala a dule fase a di lekole a di bone ke rata go lemoša tate gore tate ka gare ga lenyalo nka no re ke le ka gare ga lenyalo ke le sona ke le ngaka go atla moleko wa hlalo go ne moleko wa hlalo mo lefaseng ene moleko wa hlalo o wela motho mongwe le o mongwe ene ge motho a wela ka gare ga moleko wa hlalo go tlo ya ka family ya gabo mosadi le ya gabo monna gore na ba na le thego go fihla kae ge moleko wa hlalo o ka wela ka gare ga lenyalo wa hwetša le family tša bona di sene maatla goba bohlale ba go lekola mokgwa wa dintwa tše di bang ka gare ga lenyalo e tlilo ba mathata ka gare ga lenyalo malome ka kapa a gone motho a leng ka gare ga lenyalo a sepelang a sa gate leswika la phoso re gata maswika a phoso re banna re fošetša basadi ba rena basadi ba re fošetša re le banna fela monna o swanetše go tseba gore ka gare ga lenyalo go ne di-challenge tša tlo gatlhanang le tšona and make sure gore challenge tšeo gatlhanang le tšona se ke bo wa tsoga o dumetše gore solution ya tšona ka moka eno ba hlalo a go be hlalo mo go tlogang go nyakega go tseneletše alright tate o ne le polelo ya e boletšeng a re yena a ka se ye ga gabo mosadi go polelo ya tate ya gore a ka se ye ga gabo mosadi gore ge e le gore motse o agilwe ga gabo mosadi tate a ka se ye go tšea motse o leng kua ga gabo mosadi maele a taba ya polelo ya go swana le yeo ke a ge e le gore tate ka lapeng le legolo o ne bana ba 4 o mongwe ga a ne motse re kgona go nyaka stene mo mogala bo a nyaka le yena a ka re ka se mo kukera mo iša mo yena a sa nyakeng ene a re fa mabaka a sa phela ge e le gore tate o nyaka go ba gausu le batho ba gabo o na le raita go ba gausu le batho ba gabo re kgona go nyaka stene ra tšea stene sela ba se nyakileng ke mme ra se fa ngwana o motee wa mme gobane mme re o mo retološa ra mo iša mola mara ye e tlo ya ka tate gore tate o a se kgotsofalela stene se se leng kua na re santse re kwe tate a le gona mo re ko gore tate yena o reng a re feng tate ganyane nako re mo ko gore o reng ya re batameletše mo tate ditaba šidiwe motswadi yaka tobela kore go ya ka mokgo o re ke tene sela se leng kua sa nkgotsofatša ga se le kua
a senkgotsofatsa ke nyako go bolela taba e leng gore mpha bothata ene ka mogo motlomong le mosadi wa bobedi nke be ke sa monyala go santse nke be go no kgalemiwa and then dutse gone jwale ba tsere le mosadi ba mmolokedi mo le nna gone jwale be ke bolela kore kgaitsedi a ka o dirile ka gore re dirile ka ge e le gore ba monyetse ka setso ka motlhobo taba tseo tsa gore motho le ga a robetse ka nako nngwe sentse re dula fase re di boledišana re mo ishe mo a swanetseanong ga se go abe go ba ka mogo kore ke motse ya mathomo then ya bobedi ke mofu jale dilo tseo tse ngwaga go feta mogola o nthetsa reno wa go tlhokoša mma kare wa go tlhokoša nna nkera ke tsebasa le ga tlhokofetša a senke batla ba tlompotša abone ke nne o kwa ka malome ankere malome a rena o ko motee ka ga re le femeng ke yena wa feleng a mpotša rona o kua ba dira ka mokgo le ka mokgo be re sepela khotho nako e leng gore wa tlhokofala ka ya khotho ya support ka ya khotho a seng a ba gona mse ka no about 5 re ile 5 times mo a thoma go ba jwa things like a fila kua ka ga ile re utswa mo a jwang re no kopana gona ka kua mo boxing ba no ga tla ba mmisa tla no go lokile boela morago ba re no tla go di ya gore ga ke ria ka mogho malomo a tla tlompotsa re no mosadi la ga o tlhokofetse ke re malome ba go rumine gore o tlompotsa re mosadi ya ka o tlhokofetse na gore awa motlogolo a ba mpotsa ke ra bana gore a re malome ba etla o tja ba boa gape malome a tlampotsa ra ba re bolokile ka ra ba ga gona bothata malome ga le bolokile so go na le dilo tse dintsi e leng gore batho ga ba dira ka maikemišetso o dira ga o bolaya ka maikemišetso ntse re no go tse o bolaile batho ba bi gore a re o mmolaye a gone bjale ke ntho e leng gore a kgone go bona gore no ka sega ga borena ba kgalayo ke ba kgaletse le bakgekolo ba sa ra tswale le mmatswale ba sa phela gape dilo tsa ga diriang ba bolokile ngwane wa bona mo lebe ke sa le botsa ka re le nna kgaitsedi ya ka o dirile ka mogolo ka re hlompha mohlobolo o la le gore no dilo di tsamaya ga botsa ga motho a robetse kana gore mmatswale le ratswale o ra mmamogolo wa go le monna ga ge le ramogolo wa go so a senke ba bolela selo jale go ra gore ke le baka le ke re go ra gore ba lwa ka maikemišetso jale tabele e bolelang e re e bolelang mo gone jale le re sente re ilokiša e thatafiša ke tsona tše tša gore no ba dira dilo ka maikemišetso ba dira dilo ka maikemišetso gore no re nyaka go be ka mo and jale go ka se ke be go kgonega gore nna nka se ke be ka ilokiša ke nnoši santse re ke kopane le ba re boledišane be re re go boledišane ka nako le re no re na re kgoditse ba go gona be ke se gone be go na le wa mšwakte mohlomong le gona mo ba bolela mohlomong bošhaetsana bore morwa o mpolela ka mokgonyanong le ene mogolo a go o kare gore ba moši ba relenyana o kare o boletse mabe ke se gone ba no o bolela mara ke nyako godi la tseba wa rra tate o godile ene tate a godileng tate o kwele bohloko kore wa mokwa kore motho ga a bolela selo wa mokwa gore a sa mo swara ga botse se mo kwisitše bohloko sa gore motse o be stompo go lokile and then ya mafello ya go mo kwisha bohloko ke ya gore mokgekolo wa gage a robale lentšu le se ka tla ga botse semmušo and then a be a bolokelwe ko gagabo mola e le gore nkebe ba tsamaiše dilo ga botse ba kwiša re ngwana bona o nyetswe ebile o rošitše mohlobolo a ye go roballo a išiwe bogadi ge nkebe e le gore motlho mongwe ditebelelo di bile stompo mara forong o ka re nkebe ba ile ge ba ya mabitleng ba moiša mo e leng gore go bolokilwe botate mogolo jwale ke nyaka go fa maele jwale ka monna gore o phasha kere o le mphasha re ka se re batho ba geno mogolo o ba tšee jwang
mara ke nyaka go goeletša gore mogala bo o hloka thekgo ya lena gore a be madulong a mabotse moyeng o mobotse wa go lokiša dilo le lena o hloka lena jwale ka barwa ba gage a kere o ne a butago ko wena and then gone morwa rrago wa ka morago mogala bo o hloka lena jwale ka banna ba ga phasha gore le lokišeng mathata a ga phasha mo e leng gore ba geno mogolo ba dirile bošaedi ba ka no se bodumele mara lena ge le bo bona lwelang gore le bolokišeng le thegana le mogala bo and then dilo di kgoneng go sepela gabotse ka gore mathata a ga phasha a ka se apare ba geno mogolo a tlo apara lena jwale ka ge le bana ba ga phasha Thobela nka re so tate ka kapa ba ga ntšhabeleng ba šetse tate thata because ke ile ka bolela mantswe a mangwe ke fohlela batho ba bagolo ba ga ntšhabeleng ke o tsere mama o nyetse le re bja mo ka fane sa ga ntšhabeleng ebile la boa le re bana ba gešo le ba tšhentšhe maina ba se ka bitša ka maina obane a ba lebane ka re ke gopola nako a buta ya komeng tate mogolo sebela ga mmana a phela gore a lena le nyoko tlhadiša mma le tate badimo ba gana ka founela mmamogolo ka re mmamogolo wa e bona nto mare diragana ka mogao a re nna ke tla reng ka wane tate le mma ba sa phela na so nna ke diriwang so nna ke bolelela abuta ka go bolela nnete nna bankwe ile ba nkwešiše bona ba no dira tse ba di dirang ka nako ba nyakang and then ka bane nna tsekere ya mpaba ke bolelele bona right through and le bana ba mmane ka gape tore ke bolelele bona re kgone lokiša mathata a bo rena a se a batho bolela nnete ga dere e nyaka rena le bana ba mmane so mara ge o mogolo e le tata go tate ka leina so ena a sa nyake dilo tša gabo nna ke tlo dira wang ke le mogare gape nna ke mogare e tlo mpalela thata because go boima nako ngwe gore ke tšee mogala bo ga a se nyake motse ola ke te ke molokele ka motseng wa ka nkare ke dirang tomphuto ka tla ka go batša bana ba ka ya mpalla ke ne ke go potse gore nka e dira ka mokgomara ya mpabele ebile ya mpalla because tše di tlang morago se nna ke di tsebe because se ke nyaka motsola nka bane tate o ile re re fetso kry-a motsola a tša tate mogolo a motšea ka motseng wa ka ne nka nyalela ka motseng wa ka because ke motse wa bone o la ba o phegile mo pela ga momalome and le momalome ke ba utere tate gore motse wa lena a o nyake so but o feitse nna ga nna lena re boledišana e se banna ka re ka one ke tlogile kua ke tlo nyaka motse ile le kona o le nyaketse ngwana le tate nna ke dire bua nna mara ka mokgona ena re kwaneng a dire ka mokgobane ena wa nyaka because tata ena o nyaka motse ga mbole o nyaka motse o nyaka motse o bana o thoko ke ma motlhokomedi ya motsong because abuti o motse rena nka se o nyake ngwana ge fiala sepono šala gae nna ke ma motlhokomedi ya motse o re tla be re o nyaka because motse o no sendira o dumele ke motse wa ke mogare ba le ba mphega street and then o kgone kwa communication ya gage le abuti gore ye ga e bose because wa molaela wa mmotša ga to motho re senga eng ga re boledišane ra bolela so nako ngwe tlo ba so maybe ke tšea lesite la ga ba ntšhabeleng mara nna ke tšea lesite la ga ntšhabeleng ile ke tšea lesite la ga phasha ke yo lokiša mathata bothata bo bontshweneng ke bothata gore nna re o lokiša buang bothata bo a borena re ka kry-a sten mara ke amakalo ke nto mpakatse gore sten seo ke ma motlhokomedi a sten seo ke nto a mathomo nna re o nyala mosadi bobedi ore wa boraro ore wa bone ka mo steneng seo a ke tsebe nna mosadi ore mošaka mo steneng seo ke mosadi wa bokae a ke tsebe mo Shidi Mrock o bolela nnete ba ga ntšhabeleng ba swanetse go rwala dieta ba ye ga phasha ba ye go kgopela tate tshwarelo why ba ka se boloke mosadi ya ka nna ke sa tsebe ba ka se tlompotša ka tlhobošo ba se bampotša ka lehu tlhobošo e dirile ke rena tate ba le kae tate re mmoditše o ba a le kae re mmoditša rena a ka sekene ka gae hlogo ya kgomo ya tlhobošo e tšere ke ma re file malomo o ne lebane yena mara gape se ne e sa lebana yena because a re ne batlhadi ba ba kaone mara re ntšhitše ra efa malome kgomo ya tlhobošo le ya tseba gore e ra gore reng sedimong nna ke tsebe because a buti ke ena a dirileng tlhobošo a tla bolela le tate so a mo fa ditaelo tša mo fileng gore ba mo file ditaelo a ke tsebe because ga botse a buti le tate a buti ga a kwane le tate not tate ga a kwane le abuti ke gore le bušenso not tate ga a kwane le abuti ga a kwane le tate ka mabaka mafeng nna a ke tsebe taba e ya tlhoboša
nna ebile be ke sa tsebe gore no mosadi wa ka le go mo goga ba mo gogile o tsare ga mpotsa ka taba a tlhoboša mogolang ka re ao kgante šetse le gogile na a no šetse re gogile jale le o ria jang a re no jale a mfa date a reno ka nako e seo re o ria se ka rano ga gona bothata morwa o berekile tswela pele mola e le gore ga ka swanna gore nka mongangiša sentse gore ga e tlamo ga ka tla tseba re o tlile o nyaka maele a phaša jale ge a bolela le bao ba boletseng le bona gore a gore nna a se ngwanaka a o tlo gapeletsa motho gore e be ngwana gago ka kgang ke rialo mošimanyana o botlhale wa ga motsegausi le tatago tate kgomo ya tlhobošo e ra goreng kgomo ya tlhobošo ga ke ditsebe ga botsa se ka be ka tlhaba kgomo ya tlhobošo e sa le banna ke goga fela ya tlhobošo ke makaditseng le nna gore bo ria jwang kgomo ya tlhobošo ge re tlhoboša motho ke kamogelo ya go bontšha gore motho o sepetse re ya mo tlhoboša ke monyanya wa gage wa mafelelo mo go kgomo ya tlhobošo se segolo ke hlogo bangwe ba kaya nama jwale ka ge rakgadi a etle a kgona go kia ke ditso go fapana mara hlogo yela e ka se tšwele ka lapeng la mama go lena le a tenyaketseng lona bo malome ba ba amogetšeng hlogo ye ke sure ka malapeng a bona go nento e tlo lokang re hloboša mosadi wo a leng bogadi ga re hloboše mosadi wo a dutšeng ka ga ya seanyalo re hloboša gobane re hlabile kgomo ya lenyalo la mathomo motho a phela hlogo gona ya sepela ya ga malome ba go ya mogela ga malome go bontšha gore morwedi o sepetse o ile malapeng a ga phasha ka letšatši la lehu re tlo hlaba kgomo ya tlhobošo ya go bontšha gore morodi ya rena o la ra go tšea hlogo ya gage ba kgalabe o robetše re tšwa e tlhoboga so ge o ya go hlaba kgomo ya tlhobošo o sa tsebe gore tlhobošo ke eng gona o e hlabela ka gare ga lapa le e leng gore a se labega ke ba ga phasha ke molato mo tabeng ya gona motheletši o mongwe šomo Nancy Mamedupi Madisha o re mara ntwe e simple firstborn ga iša le lapeng la stompo and then last born e ye steneng se semsa se e leng gore se tla be se nyakelwa mmamogolo o a rereša wa tseba malome ka kapa lebaka le legološile that's why ke rege go ne stene se sengwe re kgona se fa ngwana o mongwe o mogolo wa ka gae re retolola dilo re di iša nneteng nto mathomo ba ga bo mme ba ne ba nnoši a ba ne right ya gore ge mme a hlokofetše ba motšoše thetho why ge ke nyala mosadi ke reka dithetho nna monna ke di fa bagešo go tšwa basadi ba ya go tšweša ngwetši thetho ba ya go thekga ngwetši letheka mohlang mosadi a robetše tate santše a reke pudi ya go tšweša mosadi ya go apeša mosadi ya gage thetho so ge ba ga bo mme bona ba apeša mme thetho ntle le tate ntle le ba ga bo tate ke bošaedi ebile ba boa ba goga mme ntle le batho ba ga bo tate ke bošaedi ene bošaedi bo bogološibo le ge monna le mosadi ba tsa makhotho lentšu ba babedi ba swanetše ba le iše gore monna modimo re paletše ke go diša a le sole gore le paletše ke go diša le le kae be santše tate ba mmotše tate e be yena a no decide-ang go se ye go boloka tate ga a ilela mosadi wa gage ka lapeng le swanetšeng le gona o tla mo ilela a mmolokile jwang gobane a sa nka bona stopo sa mosadi wa gage that's why sekgopi se ka se tloge mo go yena so ba ga bo mme ge
ge ba nyaka gore dilo tša batlogolo di loke ba swanetše ba ye go kgopela ga botate tshwarela abuti o buletše tabeng wa re ke hlabile abuti ga a hlaba go swanetše go tšwe dikgadi di tšwa kae dikgadi ka ga botate tate ga be le go a nnoši bana ba bo ramogolo wa tate goba ba gadi dino phela di le gona re tšea ba metswalo ke bona ba santše ba tle ba riele abuti dilo tša maleng ka ga tate a na le basadi ba bane ke kgopetse kgadi ya mmane wa latelang mme gore bena a yong go kiela nako a nyala be le gona ka lenyalo la no a ke re bona ba re ba tlaya nna ke re no nna a ke nyaka go tsena ka mo ka ra senke ke tepona ke aga mo tsestom motho ka kwa jale mara o na le kgaitsedi ya ka o mongwe ja re no man e re ke thuše ke ena a thušitše wa bona go phethela jale ka gane ke nto ke reng tate mogolo wa bona hlogo poledišano ya lekgono e aga malapa a mantši gobane lapa la rakgadi o e leng gore o ngadile bogadi o tlogile o buile gae o tekagetše lona ga le ne raita go nyadiša ke lapa la tlhalo that's why ba re monna le mosadi ge ba hlalana ba ne le lapa a go hlalane bona ba tšwe ba tlogele bana ba gore bana ba mohlang ba nyaka go nyala ba tle ba nyalle ka lapeng la maleba so gone jale abuti o nyetše ka mola ka lebaka la dintwa gomme di-family di le gona di bona gore a die phoso ba mo lebeletše di-expense tša lenyalo ke bokae mara ngwana šuri ya mmone o ria lenyalo re mo lebeletše o ria phoso re mo lebeletše ene o ria phoso ka tšhelete e seng gona so mo problem ya bo abuti le bosesi ba faila ke meloko ya ga bo bona meloko a bolena a se yona mahlodi le ge le ka re le a gae ba go lagiša a ke bone ba paletšwe e re ke direse tate morimo o bolela nnete batho ba ga phasha le ba ntšhabileng a seng ba nyako thega tate wa ka nnete a re se ke ra jika taba re no kena nneteng tate o nyetše ga o te monyadiša a tswa ka motseng wa gage o ba nontšha ke tate bo ramogolo ba gage le bo rangwana gage le bo kgaitsedi ya bommage ba se gona so ba mo tlogela dira molatong tate a re a hlalana le mma ka motseng wa bona ba dumela gore motswa o bona o bo o tsamaye gape a se ba la ikwešiša ba ka ntšhabeleng ba boa ba tšhentšha leina ba tšhentšha bana maina bana ba gola ge bana ba gotše a ba sa re bana le se ka lebala gore ka na le ba ga mang wena wa ga mang ke ka re ke nyala nna mosadi wa ka a ke mapeša thetho go bolela nnete because nna ke tsebe selo na bampotsa sengwe ke nna ke dirile each and anything tate ke ena nthušeng ba ka gae mogolo ke ba mogolo wa tla re o nthušitše too much le mmangwane mara the most ne ba sa nyake because ke kgauswi le tate a ke tsela kwešiša batho ba geno mogolo ba tloga ba ne le sekgopile mogalabeng ba ne le sekgopile mogalabong ke se go fa mabaka mabedi o iša ngwana komeng go fetseng o iša komeng wa tore ngwanong wa ga maubane ke first bona maubane se tere modirele ka mang ka tate mogolo wa ge o re mo iša ka ntle enta mogala bo sa phela se bela ga mma the same thing ya diragala ka mo ngwana ga iša mafelelo ba mo iša ka ntle rena re mo gare ba re tša ba re lebantšha mo sene re lebane ka ntse ke botse re wa o sente le direng tambuto ka botse re lejile motlholo wa ka phasha mara go reng le tšea ngwana le na le motlogela ka sefansa a le butša dilo tse ba nena la dinyakana mma ne ba re ba monyadiša gape tate mogolo a gane yena gape tore a nyale tate mogolo a gane mara ka mogo ke bona gore ba ga phashane ba sa rate ba ga ntšhabelene ba sa rate ba ga phashane or maybe ne ba sa rate ba ga phashane mara ke gopola one day o mongwe a šeampotse a re wa tseba ke a leboga ge tate mogolo wa ga hlokofetse ile le go dile lebaka because nkame le ditlo hwa le lena a ke tseba kuši ka dula fast ka motetate ka do you know gore ka moga bolena gone boloi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 like na a ke ne le spirit and then a ke nyoko swara motho ka sekgopi mara taba ke a go botsa ke tswa mo gona wana o tla šhela go bona plan re o dirang so ka mokgwa ke motetate ke re ba mo treata ka ntse ba mphiša ka ntse nako ntse ga e lebelele ka mokgwa because ke motho mo friendly mara go bohlokwa magagešo gore mo bophelong
re tswaleleng chapter ya kgale re buleng chapter empsa tše di tlhokang go lokišiwa tša maloba le maabane re di lokišeng and then re tšweleng pele re le clean because ge re ka tle ra dula maphelong a rena ka moka re lebeletše morago re tlo palela ke go ya pele dilo tša bakgalabe re a di lokiša modimo o re diretse mogao o re file bahlati ba go tshwana le boprofo batho ba ba di kwešišang ga botse a re ba tsitsinkeleng re ba swareng ka morumo wa lepanta and then ba re lokišetšeng dilo tša maloba le maabane and then rena re thometša le kgono re yeng pele re edia jwang eo mahlodi le lapa la mmamogolo wago le bana benu o nagana gore lo ithoma jwang go tloga gone jwale goba ye wena o idumang gore o ka re ka direga keng nna re tlo o dula fase ra bolela o re konelelene ko eo ba o mowane ka moka ba ba dumele o ke ena dumela tše ka moka le gore stene re senyaka re gane re ka senyaka ka moka mara the rest ba ka se dumele ande tate le ene o lla ka gore o re ena a ka senyake stene go sene thutlela gage gore o nyaka thutlela tša gage tše bagile motse ola go kwa stompo ka tsona gore a kgone o dira stene o redise gona nna ke tsene fela o bona thutlela e tlo re šala morago mahlodi a ke re thutlela e tla tla mo go neng stene a re nyakeng stene ene ge e le gore stene sela re se fa ngwana wa tate e tla be sa le ngwana tate ga se phoso ge tate ngwana wa gage a swere dilo tša papage solang ka papaga a sa phele kore se segolo gone jwale that's why ke re ge ba ga ntšhabeleng ge ba ka ga phasha ba kgopela mogala betshwarelo dilo tše di tlo ba kaone and then ra kgona gore dithutlela tšela ke kutša re tata a ka senyake dithutlela ka moka gone tše bohlokwa tše a dinyakang then tšela tše bohlokwa tše a dinyakang di atla di a boa di atla ka mo gae wa e bona mara se sa mathomo sorry prof ganyane ke nagana a ke tsebe gore re ka founela monna o o tengwadile ka ntšhabeleng phasha ora hi Dr. Mremi le kakapa the information they are giving you it's wrong I'm the firstborn gora re ke a buta wa rramola ke morwa o mogolo wa mogalabe ya ke gopela ba mo founele ba fendi phone number tša gage ba mo founeleng nke yena a re fenye a itsebang ene mohlomong a ka re botša le gore ga botse yena ke yena mang ke yena mang ga botse o gona o mo kereile alright magagesho la tseba mo bophelong meloko le metswalle re ne mathata le rena re le bokakapa ka mokgwa wo kua ga borena go ndwela o bona ge ke bola so prof le fase ka moka le ntheleditše le a dumela gore kakapa o a rereša mara kua ga mabone ke bola bano re a o a bolele selo a re tlo kwa ka yena ebile a re itsene taba gage ka baka la gore di-family re a nyatšana di-family re a nyatšana ke mang o a tlo re botšang eng and then go ka re ge o le especially ebile o bona go o le motho wa monna wa nyaka go šala taba ye e seng ya nnete morago o tlo ba le mathata a kere go le mosadi ka nako ngwe o tla daka wa kry-a o nyetšua le o le metseng ye mengwe ya ba gona o ka rena pele o khuditšenyana mara go o le monna dilo ka moka ga tšona tša mathata a family ewe a no dula go šetše morago ke no se tsebe gore abuti wa kry-a gala mowe magagesho re le ka go founela abuti mo abuti ke morwa o mogolo wa tate mohlomongwe re tla kgona go kwana le kutšana thobela re gona rra lena yeah information ba le fang yona e wrong man warra a re die so a re thome ka tša nnete pele tša nnete ke eng le eng
ya tsa nnete ke gore motho ko a ga phasha ka ba ntate re molatile ke nya gore ke no re ga nyane tate re molatile re mmutsa ka motho wa gage a re ena sa ga gage le ra ya ra lata ba ga phasha ba ka mpheleng le morra mogolo ra ba hlalosetsa mathata le yena ra gadi o ammolelang gore a felletse ebile a tlile ka gae ko gore motse o bigile o bega ke ba ga phasha mara tate na a se gona go na le borra mogolo ba tlile ba ka ga ntsenyela ba mmotsa ne ke le gona le yena o monyano na le gona re le ga tate re ile mo hlalosetsa re ile o bega motse o bo wa ga phasha before lo tsa ka mokara ke direga go hlabile pudu ga bizuwa motse o bega ke ba ga phasha ya ke ta mathomo eo so ke na gore le gape ke na gore ge le bolela Dr. Moremi a re fa maele a gata nnete ba ke wa tshaba go mmotsa nnete dino ba a ke gona ka moo ke gona mo ba pele ba rena ge re bolela o ka re tella mogala jo ka bana ge re mmotsa o re ena a se ga gage re dirang re felletsa nako ngwe re sa tlhole re kwana ka manyutsu o lapa la mmago le bigilwe le bega ke ba ga phasha bo abutiage le ba bangwe ba ga phasha le rakgadi ka moka le ba raga ena rakgadi wa bolela na le gona wow that's why o bona le kgomo ya hlobosha e tsere ke malome wa tate o dula gona mo la Stompo e tsere ke lo tsaka mokere ka tsone tse di rile ga botse go latelwa setso dino ba yena o a gana o re a se ga gage nna ba le re dire eng motho wa gilwe tate morwa shore lapa le bigilwe ga ke gane le begile neng ka gobane nako le thuthiwa kua bo sa le o monyane o le ngwana a ke tsore ka bo na le bo about 5 years gona fa ona ke mang wa phasha ka nako a ileng kua tla bega motse a ka no botsisha o monyane wa le mo gausi le re ba kgone kwana a mo fetole yena gore go bigile manne go na le mangwa ba tseba ka mokana ga bona ba o be a le gona o monyane ge go bigiwa motse na le gona o bolela ka motse o mose ga botse o bolela ka motse wa ka o ba o thuthile mo ba o isha kua go ba o bolela ka motse wa boni wa Stompo ke re o bolela ka motse wa ka o ba o thuthile mo ba o isha Stompo go ba o bolela ka motse wa boni na ke tle ke kgone go fetola ke bolela ka motse wa Stompo wa mang wa gago na ke singe ke ya motse Stompo ora ke tikushi ke tsaka o tsampona Stompo nna ke ga motse ke bona ke agile motse ka mo o bega ke ma le lefata o bogile ke borangwane Steve o bolela ka ba o bolela ka bana nkere a be nna ko nna awa no na singe awa a ke re tsamano le o dira ba khopela ke morarra gore o tla o riele nna ena ga botse pe wa tseba gore le ke wa ga rona singe ke tla ke tlo bolela dilo jwa ka re ntong le ngwe le no e dira le mpuchi a gona nto ba sa go botse ka mokana ga tsone tse ka mokana ga tsone tse ba go bigeta gona nto sa bigelwe awa bona thaja bona ema pile ga ba bjalo o dumela gore motse wa ka ba o thute ba o she Stompo motse o le ba o thuthile ba o she kwa Stompo wa ka wa le right na a fetola putsisi mara nna go tseba ka dipolelo le ngwana ge tšhumo o go boditša re wena no le gona ge motho o thuthiwa ebile ko wena o tlogang o bofa dithapo o re motho a o tsamaye hlatsi ke mang o na le hlatsi taba tse o di bolela ga o bone ke re ne re sa le dipolelo ge di bolela wena no le gona wena awa e re ko go botse go na le bomaloma go na le bommangwana go le bomamogolo ke mang ke mang o a mponeng ke rialo tsa mohuta that's why ke gopela gore le gateng batho ba gona ka mo ba tseba ditaba ba ba tlogele go
kapa le ntate Moremi ba le senyetsa nako ba ya kwa le a ba le botse ditaba go tsamaegang o sentse re go diregeng wa ba sanya ke motsa ke re nkušisha warra morwarra go shumo ke nagana gore o ka botsišana le yena dipotšišo maybe re tla kry-a something mara bjane gore shapoa wa tsore tatabe ka mgo a lengantse ke taba ya gago go ka ntlhalosetsa mme wa tseba go boditse the first thing ka wa tere wena go sa bolele tate o tlo bolele mangwana wa tataga ne ganwa le utlo re dilo ga di nyokoloka before go tere ra radio ke le ka tsa mo dula fase le tate angry o tshikile tseleng gane o tsi ema pele a go bolele go bolele no bolele tate no bolele tate ntete pele boni wa monyane nna mara ke go nne ithwala ka motseng wa mmane ke ile botsa tate mathata a ka gae nna ke fitla go tate mehle o mpotsa gore yena motho wa Stompo a swa gage a go nna le yena re ya kae nna le yena re ya kae gante kwa ka ona motse wa Stompo nna ka ga motse Stompo a o na ka ga motse Stompo nna ke tseba o nyetse mama a ka mara ka ga motse o nyetse mama a ke a ga ka ona na morwa a o kwena ke re na ka te pona ke a ga motse Stompo marapiane mana piane all right warra batho ba ga phasha lefata le ba le beile motseng wa Stompo ba le tsere kae a dire motho la gale ge ba o tšea ge mosadola a o tšea o tšere motho le ba le gale go ntse a dula ka mogare ga ona a nyetša ke warra le ge le ba nne go na le tlhalo warra that's why ba ile ba tla ka pudi ba tle ba o bega gape ka ge a o thuthile le ikwele putšwa ka gore e reng a ke re le ile motse o begilwe le lefata ba le beile putšwa ka e re na ba le tsere lapeng le lefe lefata lefata le ba le beileng ke ra la ngwana ga nyala ngwana wa gešo lefata le tswele ka mola gae la go beiwa motseng wa gage and then la ka mo lapeng la geno le tswa kae lona la ka mola lapeng la gae a ke re motsola le gale nontse o na le batswadi ka mogare ba le bana ba nyalane warra ge ke agile motse ge ke o thotha a ke thothele lefata ke nagana gore go ne le ka mokgwa e leng gore o swantse go diriwe ka gona gore go thuthiwe le badimo ka moka and then jwale go ra gore motse wa tate o yena a bolang ka ona gore wa o tseba ko ona o be o ne le lefata wa Stompo o ne lefata o begilwe fela re a kwana go ra gore o begilwe fela ga wa beiwa lefata ya ene ye nngwe re santseng re ikwešiša ka lebaka la nako nna tate le mmegetse le hula mosadi wa gage go ya ka dipolelo ga re malomo wa gage wa tlileng nna ge ba mpotsa ntongo le nngwe ya tate na a botšiwa le ka le hula mosadi ya gage ba mmoditše nna go ya ka nna ka mokgwa ke tsebang le so ke re a bolele yena ke yena beng a gana gore nna ka mola ka ge botšere motsola o tšere ke ba ga ntšhabeleng yena a ka sekene ke nto lebane e rile gore lo tšentšhi ja tate di šale le morago kotsi ge ba re ba bolele le yena wa tseba nna ke kwa bošaedi ba kae ba ga ntšhabeleng warra go nna le go botša motho go ne le go reriša motho dilo tše pedi tše a di swane nna ge malome a be a botša tate gore mosadi ya tate o hlokofetše ke nagana gore ke ka nakwe nkebeng go dutšwe fase go a rerwa lekgo la mma gore le tlo sepela jwang jwale tate be ba mmotša gore be ba mmegela gore mosadi ya gago o hlokofetše ebile re šetše re bolokile wa ekwa and then gore tate o hlokile sei godimo ga lekgo la mosadi ya gage mohlomong ke ka baka le a reng ga a botšiwa because nto ngwe le ngwe e swantše e tsamaye ka tsela ya semmušo number two tate o ne right ya gore lapa le la ga se la gage a le tsebe o ne that right a ke re a sa ala aga ke yena
o ne right ya gore a le tsebe ene o ne right ya go se le tsene ga se la gage ene ge lapa nna ke re ga se laka and then ba geshu bona ba ya ba dira dilo kua motlho mongwe ntle le concern yaka still ke sa ne right ya gore ga se laka ka le yaga tate o ka ronya go bolela ya bolela wale nna question yaka ka ga mogalawe a gana ntho ngwe le ngwe e diregang gore a se a gage re ilo feleletša re dirile one rena that is why le swanetše le nyakeng tlhatlho ya maleba gore go swanetše go diragaleng jwang ene nto nna ke nyakang go le lemoša yona ko gore ga go ne ka mokgwa le ka gapeletšang tate ka gona gore lapa ke la gage tate a sa ya ga lapa so go nyakega gore go be le tsela ya maleba gore jwale lapa la mmago lena go swanetše go diragale jwang ge e ka ba re ka kgona kapa le ka kgona go convince tate gore lapa lela a be a feleletše a le bona e le la gage then go ra gore dilo di swantše di sepele gabotse go ya ka tsela ya setšo gabotse le tate a kgone go le tsena a lokologile ebe e be lapa le e leng gore tate o tlo o bolokelwa ka go lona ge a robetše mara go njwele tate o re a ke le tsebe ande nna lebaka la ge ke a mokwiša ka baka la gore tate a seng ka kokotela speakeri ko stompo ya no ke nnete ema pelenyana emanyana ganyana wa rra o ka runya ko bola something marapiane question e o e bolelang ya gore di tlo fella kae wena ka ra bantsho nayo because ko wena gore ka re o hlokosentro o hlokomele tate dio tse ka mga di tsongo tate se di hlokomele ko wena na wena go butcha rena o re di tlo fella kae o nyoko rena o tlo araba ke mang gapa wena o sere karaba dio tse ka mga tsongo mara ka bona wena o a tshaba o tshaba o lebella tate ka mahlong gore o bolele ena di o tša borena a tswa go shisha mana piano from there o lebetse bana wena a di go nyake tše di go nyakang wa di tšhaba go ka dula fase le mogalabe di o tšagane di tlo loka mara because wa tšhaba o tlo fela o butša rena gore di tlo felela kae wena o tšhaba moni a kere o mmotšišitše o mo fe chance a go arabe alright o ka no tsena wa rra wena mo mogaleng mana piane wa tsar nna ne ke reng tata o itse re ga bolla re motho a se wa gage nna ka ba file ko wa hedi ka re tamana go nyaka motse a ke ka molo ra se ga gage na zanga ke gane ka go ilo nyekiwa motse ka go nyaka motse mara walo ka re ba gapeletša nna gore ke ba phati ye go nyaka motse owe mola wena o sa nyake no mola ke sa nyake le nna go tshwana le yena a se nyake o a tsoga ngana sen e tše shega mo all right okay o sharp all right na ka ka gane ga re motsola a swa gage nna ke tseba e lo wa gage lo wa motswadi wa ka so hai a ye go nyaka motse mara na a ska tla re ko dula ka moo all right a re rieng so nako ya tsamaya tate motsola o nyaka kere e fela ka ra o nyaka ene tate o ka wa dauta gore o ka re ke a unyaka go nyake be ke no be ke gopela ka mo e batametse be ke no be gopela ka mo morwa o sa lo monnyane an ke re o na le bo maloma go le bo mmangwana go a go ba butšha an ke re o re nna ke nna be ke hlahlamolla mosiko a go ba butšha ga botsore ke mang ba leng gona ka re ko kwago tata go mogolo ba se gone bogolo ko kwago le bo maloma ke mang gore taba e tle lo ke mang wa hlahlamoletse mmuso ka re ba re nna ke a tseba ebile be no yo e tla loka tate e tla loka putshišo e re ga botse wena go njwale motse wa stompo gore o wa unyaka go ba ga o unyake na ke a unyaka gore o ba o tšee ka mokgola o boleng ka gona o tle ka and then ge e le gore go na le tše di senyegileng there's no problem marekwane mare gone bjela kwa morao re no yena a ka se tsene taba gore a o ga botse wena tate o duma gore lapalela le thuthiwe ko stompo letle mo bele le gone le ga e le gore go tsene batho mara re tla bolela le badimo ra nyaka stene se ke sa tsebeng gore ke all right nako ya tsamaya ne re tlo fetša re sera kry-a tharollo abuti lapa le papa le bolelang a ke re le re abuti bone o ne lapa la gage ne o na lapa la gage and then lapa le la mama gago le go dula mang ka gare ga lona nna ke sabe ka tswa ke ntšhitše magadi fela ke dula ka gae le lasbone le ngwana go fiwa ngwannyana bona wena tšea lapa le legolo le and then o bolelele ba ka gae re bueng
re yeng go nyakela lastborn le ngwana wa ka gae wa lekgarebe motse. And then abuti o bolela nnete dilo tse santse di atelele ko wena pele ka lebaka la gore santse re buše thutlela ye ka mogae. Nto mathomo o bona family ya geno e tšhabile go botša tate lehu, ba tšhabile go mmotša ka lebaka la gore ba go mmotša gore mosadi o robetše a le kae, gobane mosadi o robetše a le nageng ene ba tseba gore mosadi ola a se wa bona. That's why ba bone gore no ntwe a ba no ria ba phuthe gobane ba tseba gore ge ba ya go tate ke melato fela be ba swere mosadi wa tate o robetše mo e leng gore tate a go tsebe ebile bo phutha mo e leng gore tate a go tsebe. So nna maela ke lefanšia abuti itla o tlo bolele le tate ge e le gore ka kua lapelle e leng gore be le dula ka go lona tate o tlogetše mama ka go lona go tsene batho re o kgopela badimo gore re nyaka stene ntane lapa lela ka ge o le morao mogolo a le go gane ro tšea mama re ya go motšea re o mo gatiša steneng sa gage ge go kgonagala re tlo tšea mme re o mmoloka mo e leng gore tate o bolokwa gona. Bahu ba kgona go epolwa semmušo semolao a sepela ye go bolokwa mo mogala ba ka ga bolokwang gona. Lebaka ile tabeng ya gore meloko a borena e re dirišitše diphoso, meloko e re dirišitše diphoso ge re itla mo tabeng ya gore ba ga bo mme ba die dilo ba ne ba nnoši ba fela ba re tate re mmoditše ke bošaedi. So gone jwale re ya pele lapa leo le leng gona leo abuti re tlo go fa lona bone o ne lapa la gage lastborn ya go agelwa lapa ke lapa la tate a go nngwetši ya lapa e tlo nyakiwa lastborn o tlo gola o tlo nyaka mosadi o tlo nyalla ka mo and then lapa le la re ya lebega le ba gabotse ke lapa la mogalabe le mohlang mogalaba robetše ro mmoloka ka mo steneng sa gage ka mo la ikušiša ya buti no ke a ikušiša tate wa ikušiša ke a ikušiša taba o e bolelang ge e le gore no ba ke no tshepa re ba ka se dumela go kore bjale gone bjale ga o bolela ka mogo ka rena ke godile go na le tše dintši eno re swantse re bona ba sente re tswa ke re no ke bommang ba tlhatlhamoloseng motse ba tsebang gore ga botse go diegile ba tle ba mapele ba tle ba kgone go ka lokiša dilo tše o re gatiša poleke e one tate ka gore ba le ba tlogele tate go ntšwele ke gopela go kena gannyane wa bona that's why re kgone go tswela pele ke gore because wena go mmotsa ka gore sonye re le tswele pele o go botsa ka gore ke mang wa rutlumolotsing ke mang wa ke feleletsa ke ngala ke re a ona way forward a tlo rangana sen mana piano that's why re feleletsa re bitša borramogolo mana piano because go re bolele yena o tlo go botsa ka gore ke mang wa dirileng eng mana piano o tlo tla neng ga e warra a ke tsebe dirang gore ge o ka tla gae and then le no rolanang le bana ba mogalabo ba lapa le lenyane le ba lapa le legolo mogalabo a sa le gona a sa phelang ke leng kwa ga moremi re a kwana ya re a kwana and then le eng go lokiša mathata a lena mogalabo o tla le tlhatla ka mokgwa le tlhatlang ka gona le go tšholla ditaola ge e ka ba go a tlhokagala o tla di tšholla ge e ka ba go tlhokagala seporofeto sa moya se tla ba gona and then le kgoneng go kry-a tharollo and then ntwe ke ye nngwe ye nna mroka ke e kwa mo go mmanapiane batho ba bommage ba mo fepa ka wrong information ka tate and then o wa ba dumelela gore ba dire ka mokgwewe because ge o ka mo kwa dilo tše a di bolelang tate o tloga tlhalose ga botse gore ge lapa lela le thuthiwa mmanapiane e be e sa lo monnyane mmanapiane o dumetse gore e be e sa lo monnyane so go ra gore taba gore tate o be a le gona kapa o be a se gona o botša ke ba ga bo mogolo and then e ya diragala nto moroka ka baka la gore ge batho ba elwa o mollo mongwe ka go ba right so o mollo mongwe ka go tsena ka mantšu a gage gore a bonagale o kare ke yena Allen right so warra wena ga o wa ga ntšhabeleng o wa ga phasha dilo tša ga phasha ge di senyega go senyega lapa la gago dilo tša ga phasha ge di senyega bana ba gago ba tlo go senyegalelwa ke maphelo dilo tša ga phasha ge di senyega dilo ka moka ga tsone di ka se tsamaye gabotse so bolaya ke pelo ya go lokiša dilo tša geno mogalabo a sa phela ge e ka ba gone le sa kwaneng gona gabotse ga le kwane gona gabotse mara mafelelong le swantse le feleletse le kwana go polang gore before re tlo fitlhelela sephetho sa nnete re swantse re thomeng ka go ngangišana pele so kgopelo ye nna ke neng le yona go wena ka baka la gore ko wena o seng gona ene ebile ko wena o ka reng ba le bageno mogolo ba go goga e tswa mo go bageno mogolo
o lokiše dilo tša ga phasha le bomorwa rrago le bana ba lapa la mmane go gore dilo ka moka di kgone go tsamaya ga botse? no kwagetše re ya go leboga Mmanapiane. monno o swantša ga e tla gae le nkua ga Moremi and then le balapa la mmane le balapa la mmamogolo le gopoleng gore le ge borangwane ba ka lefa thekgo jwang kapa jwang borakgadi ba lefa thekgo jwang kapa jwang as long as ba tshela mogala bo go swana le gore ga ba dire selo le bona. Ga ke tsebe gore mohlomong motheletšo mo tee ba babedi go diragala mmo mohlomong motheletšo mo tee gore ba babedi MCRS mo moyeng dumela ngwana mamale ntata ngwana hlogwang kana tlana monna go dira tšisi ntamišetse sebata sa dibata mo ntate Moremi thobela mongaka le kae a botlere bo kakatlo ntse ba ga botsa kere thobela ko go tseba ga botse mongaka moagišane wa abuti ya go ka mono malatane ga selantshankane mare go takala seleta swa ke tetomatoma ntamišetse le bana ba rona ka fao thobela ntate kakapa mošate family batho bao ge ke ba thaeditše since le thomo tsena ka outlook ga ba tsamaye ba o dula fase bona ka noši di-family tšeo ka moka ga tšona mara ke kgopela gore before ba e tlotla mafelelong a ditaba ka sekgowa ba re clarity ba kgopele mogala ba modimo tshwarela ba kgopele segwana le ke le kwang ka mo tshwarela go ne le phoso tse nka sedintšheng mo moyeng wa nkwa kere jale so simple ba di lokiša ba re go di lokiša ba tlo ba gabotse taba tša bona ka gare sedimo se se ntšhibileng tate Moremi ke a motshepa re a leboga so simple a be ba dira ka tsela ge itse mohlomong go ne mo bapalang ka gona tate Moremi a boatle ka meropa a tsame go ye kowe rena re tlo mo tla ra hlakela ra budula dinta ka gona taba ke a ba rata se se leng gona taba golo ga gone selo se se kaone go swana le go ntšha nnete ya dinnete re a leboga mongaka amen 013-1100-406 ke nomoro ya rena ya ka mo diphapošeng kgašo mohlomong re ka topa mongwe mafelelo pele a re ka e tswalela magagesho ntlo le rwele ga e tswa le kgoši ene ke sa bušeletša moroka Mmanapiane batho ba ga bo mogolo ba mo fepa ka wrong information and wrong information ba mo fang yona e tšwetša pele go aga lehloyo between yena le Mokgalabe. That is why ge Mokgalabe a mmotša se yena a se tsebang a e ba le ntola ya gore Mokgalabe ga a bolele nnete because ba ga bo mmage go ne le nnete ye yena a naganang gore ba mmoditše yona. So nka thaba kudu ge Mmanapiane ka re ga etla and then family ye ba ga bo mogolo nke ba emenyana ba bang ba ga phasha nke ba emenyana malapa a Mokgalabo ile a mabedi nke batle kua go wena moroka and then tumellano ya bona le ka moggo o tla beng o ba hlatla ka gona go tloga mowe ke nagana gore ke ye e leng gore e tla be ka stepe sa bobedi e tla be jwale e tlo akaretša ba ga phasha ke focus ba go ba ga phasha too much not go ba ga ntšhabeleng batho ba ga ntšhabeleng e bile mashaidi ge monna a nyetse mosadi a mohlabišitše a mtliše ka mohlobolo ge re bolela ka mosadi ya gage ga re mmegele ga re mmotse re swanetše re mo reriše so ba dirile diphošo mara phošo e dira ke motho ga e dire ke kota ba tla di lokiša ba swantse ba di lokiše for go boloka maphelo a bana ba bona le ya bona prof a ke go leboga malome ka kapa se nka nyakang go ba lemoša sona ke gore mo re na le diphoso tše dintšhi kudu tša badimo tše e leng gore di ka ba senyetša maphelong a bona di ka ba diba di ka ba ria gore go se ka ba le kwano di a lokišega dilo tše di leng gona ke leboga kudu ge ba ile ba kgona go fihla mo pitšeng tše kgolo magagešo thušo ke tlo lefa yona se ke setšo sa segagešo ke ithuta sona ka mehla le ka matšatši nka se re ke a kgona ke ruta ke Bakgalabe ba e lego gore ba gona ba bagolo re tlo le ka go le bontšha ka mokgwa Bakgalabe ba re fang ka gona maele a ba thieletše go tšwa ka kua dikgokaganyong tša le ya gore a leboga kudu ba thieletše ba motse gore thieletša ge re thoma ebile re ya mafelelong re leboga kudu ba ba nyakang go tla ka kua ga Moremi dinomoro tša ga Moremi ke 079-170-9862 079-170-9862 or le ka founela 060-959-0303 060-959-0303 or le ka tla ka mola dikgokaganyong tša le ya go page ya Dr. Moremi o no re di a re Moremi and then o tlo re ke re ya mola
wa bona tse re di dirang ka mokana ga tsona goba dipitseng tse kgolo nomoro tša gona malome ka kapa o tlolo fa tsona gone jwale ke leboga kudu ba gešo ka moka ba re šomileng ba šomi mmogo le bona batho a ba ithute setšo sa segaga bo bona ka mehla le ka matšatši ye ke thuto e kgolo go setšhaba go batswadi ka malapeng ge ile gore le a tseba re lene diphoso napa le thomeng ba gešo le itukišeng lenanego le lapitseng tše kgolo le tloga le aga batho ka mehla le ka matšatši nna malome ka kapa ka go rialo ke lebogile kudu re a leboga prof re a leboga baiti ba rena ka go rialo motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm le nna e re ke no leboga tsebe ya motheletši go le gausi mo a re theleditšego a le gona ge e le ga jwa le gona nna ke morwa motšha maubane ke tšwele twede